Biyag ti tao. Hi! Naimbag nga oras kada tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di tayo pala makakablaw itapapagayam. Tayo ti sumarunon itong upload. Iso ti pangituluyan tayo kadagiti kablaaw tayo. Itagundaway, isagot mi kada kayo ti part 13. A compilation ti drama anapauluan. Biyag ti tao. Muarat na nang. Papanaman ako. Inak irwar ti pawit di manugang yaw. Kita taamangan no agdiritso manen iti arak ti kwarta nga ipawit na. Ninanang met. Saan? Danag yun ay. Sige, tamapan ako. Tapno makaawid na kadagos. Ay, wan. Ibatik to yung cellphone ko. Adtoy, ne. Apay nga ibatim. Anya nga iti pangkuntakan mi kan kanukwa. Ay na, gawid ak mo ila dagos, nanang. Iso nga ibatik ko. Tamang maragreg ko pa ilang. Sige, tayo na kon. Gumata ka mampay. Di chinelas na kita nakaw. Kalpasan na. Pardagaol! Ni Paris to. Papanam, paray! Agbiro ka nga iti, aglibre paray. Aw mga ming kukwardak kay. Mabisina. Entah mga na, paray. Agpaysa paray. Wen, kay pau-pauit ni bakit ko iti kwarta. Ay kaya pag isuwaron, ati pa nagkita ta. Tapakanan na. Kaya painumun na mamparay. Una, day talaga yan. Ang mga tapay nga muna, sa taginom. Tapno, ada ap-ap ti tiyanta, paray. Ikaw na paray. Ada ka barbaro na diskubre ka pag inamangkahit. Mayat ijay ta nagpipintas dagiti waitress da. Nakamarangmang si ka. Nakamarangmang ti? Kwa, basta mayat ijay pare dagaw. Itulog kan pare dagaw. Sana? Kabalak ti ang gawin. Sigurado ka? Wen. Sige, ipalugan ka lang aro iti taksin paray. Agyaman na, paray. Kita yung takwarta ma, ha? Na, di mo kautan ti pulsa ka. Saan paray? Isimsim pa lati kwarta. Ta mga numanag. Naday ta. Alala, umay kan tayo palugan ka ni titaksay. Sige, pare, istong. Oy, dagol. Agring ka. Dagol. Mapana nag-eskwela dagiti anak mo. Itad mo na dagiti balon datawan kwarta. Kautan niyo iti nakabitin na maong ko na nang. Ay na, parbangon man nga minan, idisimbangpot ka. Nabarbartak ka manan. Nagsakit ti ulok na nang. Maturog akpay. Ne, apay, daytoy lat nabati iti kwartam dagaul. Sa nga gasot matlatoy ad ito'y bulsam. 5,000 day tananang. Anya 5,000. Sang nga gasot na kita Anya? Ay, uray na bartay kak idirabe. Amok ti bilang ti kwarta. 5,000 day ta. Awan nga rood. Kita Ne, apay nga na. Hello, Minchi bakit? Anya ka magtandagol? Talaga ka di mo may katikinartat mo? Inibus mo man ang tikwartang impawit ko. Pagrigrigatak dagiti pawpawit ko kada kayo. Ngamapan mo lay barbarta? Ay, bakit? Sorry naipasubo Sorry ka din. Makaumati kas na ngararamidam. Inton kwan jak nagpawpawitan. Ay, sana. Kasi dagat anak tano di kagipawit bakit? Anya nga ti kananda. Ay na, hagyaman katawanak dita. Nadaak lang ata dita, jak amo ti maaramid ko ka. Makapasuron ka. Hello? Bakit? Hello? anya nga idagaul. Naungtan ka manan. Apay nga mga impulong nyo pa ilakin ko na tinaramid ko. Rumbang laamaamuan na tararamidam. Taiso ti mangmangtad iti kwarta pagbarbartak mo. Jak kayat akon sinsyan tararamidam dagaul. Iso apasensya kan. Ngam no anya ti makita. Masapul amaamuan ni Menche. Takaasim at di asawam amang manggad ije balasiw tao. Pardagaw, mapanam ngay. Oh, Paristo.
Ay, inak man gumatang iti si Dan me. Sika nga, ay papanam. Umaya ko maron ag singir iti lako. Alaya, agam awang kanumay. Inton bigak kanumanay. Kasta ya. Sayang. Gusto ko man nakasingirak tayo libre ka. Gimawang mic. Sapay mabisinak. Jakpay na nga. Agsaraw ti buksit ko sika. Ha? Ay, inta mga na paray. Ha? Apay da kwartam. Ada, kay pau-pau it ni bagat ko iti kwarta. Ay, nagsayatay. Nalainga ka tumayming ah. Inta nga ron mga nain. Sige paray. Kalpasan na. Inta makibilyad paray. Ta dakkel ti pustay niya. Ha? Nalainga makatibilyad. Agtriple ati kwartam no kasanaw. Nga ta paray? Ay, isus, patyanak ka day. Ngaminta pa'y mga hanta na mabibisina ko. Hello bakit? Kaano nga gipawit ka iti kwarta? Pinawita ko ni Nanang. Ngam para lang kadagiti ubing dayjay. Ha? Siya kay nga asawam? Ay, makamu ka mo nga agsapol iti pagbartag mo. Ni bakit mo? Makauman ti kasta nga aramid mo. Agsapol kay iti kwartam. Kan sumapol ka mo iti sabaling asawaam no iso. Bye. Hello? Minchay! Bakit? Ay, indep lang ti cellphone na. Agpanunot kan dakol. Sakbay amala daw ti amin. Agbalbaliw ka kumaan. Nanang. Nauma siguro ni Menchikan ka. Iso adi na kan pauitan iti kwarta. Kandi nakapayan kayat akasarita iti cellphone. Apay nga kas jamutin ti asawak. Adan sa mo lalaki na ninja abroad. Ay nagapumot la iti aramid mo da ita anak ko. Kakaasipi man ngagtrab-trabaho iti balasiw tao. Tapno laad da maipauit na akwartaken ka. Ngamigat-gatang mula iti arak ti kwarta nga ipawpawit na. Nanang. Iso ngagbalbaliw kan. Sumapol kan iti pagtrabahwam. Tawanen tinamnamaem iti asawam. Ano sambi ti paray? Talaga narigat dito yung construction. Huwan paray. Kapilitan nga gano saktap na da kwarta. Talaga di nakampapawitan ni Bagamaw. Saanan? Nagitilanak mi ti papawitan na. Ninanang ko, tinakaigim iti kwarta. Mabayinak man ngagdawat paray. Naimbag nga raw tayo serek na iti construction. Kaya agyaman na ka paray. Awan na nyaman na paray. Masya na ngamingking ka. Kayak ko ti makabahayak keng ka. Anya ko mo ti bayadang panyak paray. Kwa, kadagiti nagkurangak ha? Dagiti adu nga utang ko na imbaga nakamken ka. Sorry pare ah. Di nakpaturogon ti konsensyak mo dya ibaga day tao. Isu asuray. Ti anya? Pakawanin nakparay. Tinaktakawang ka tunggal mabartek ka paray. Anya? Nakasaganak nga agbahad paray. Bayadak dagiti kinakaut ko iti bulsam. Tunggal lagi numta. Sorry paray. Gayem ka, ngam tinakawang ka. Sige amay. Baybayam day jayan. Amuklatan na si kati mga lalay ti kwartak. Ngam bayamon. Lipate mon. Tinapatagkat aggayem talata. Hello, balasang ko. Nukasta, agawid kan. Nanang, iso di kay tupay la mapawitan iti kwarta ah. Ha, sabten nakakadin ni dagol, balasang ko. Saan na Nanang? Sumangput at tulatan. Naimbag nga oras yun, Nanang. Agmano ah. Ay na, adakan. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ne, adamot ka duwam. Naimbag nga orasyon, ana. Ay, Nanang, gayam ko. Ni Eloisa. Kadwa ka nagtrabaho ija abroad. Umay matagpasyar. Kastaya. Bala, sumrak kayo nga rudan.
Apay binagkat mo dagiti pungan kan ulos mo, bakit? Iti bangir asilid di pagturugak. Iti silid dagiti anak ta. Anya, ti sa nga ilim ay, pagturugan na. Umanay kami ijayon. Anya, apay akasta kamin siya. Kaslawan, iliwang kanyak. Damagam di tabagim Pangasim, agsarita ta kuma. Pakawanan na kuma kadagiti nagkurangakan ka. Nagbalbaliw akon. Diakon umininum iti arak, oray damagam ka ni nanang. Ay. Pakawanan na ka din Ay-ayatin kamin siya. Sige, mapakawan ka. Ngam, ladingitak. Nobim maawan ti panagayat ko kan ka. Di nakmat siguro mapabasol. Tadamot rason. Pakawanan na ka din namin siya. Please. Menchi, umay ka man ditoy. Menchi! Sige, tani, ayayaban na ko ni Eloisa. Sige. Payakas siya matanda asawak. Papa namin siya. Agpasyar kami man kadagiti ubing. Kadwami ni Eloisa. Di da ka di kuyog iti panagpasyaryo. Saanan? Da kami latan ti rumwar. Napatpatagan ti gayem mo. Gamiti siya nga asawa ma. Sige, mapan kamin. Rabiin, ngam awan pa'y matlada menchi kan dagiti ubing dako. Wan nga ron nanang. Out of coverage matan ti cellphone ni Minchi. Napanandan ngay. Rabi una yan. Makapadanag matagi jay. Kat, kumusta kayon iti asawa manakaw? Nagbalbaliwan na namin pinsan. Napatpatag pa hindi gayem na. Gamiti siya nga asawa na. Anya? Amok nga dabasol ko nanang. Gapo iti pa nagbisbisyo kiti kalabas. Ang nagbabawi akong nagijay. Nagkidawa ko niti pamakawahan iti asawak. Ngam, madlaw ati mamnayan ni Menchi kanyak. Ala, di ka mauma ang mga iayo kan kwa na anak ko. Tama nga lubungal at ipasugnod na daychay. Hello, Menchi. Sa dino ti ayan nyo? Nagturugan nyo idirabi. Ada kami dito yung lugar da Eloisa. Anya? Apay nga akasta. Apay adi mo yung pakada ti ipapanyo dita. Biglaan nga ron. Agawid kayon. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Saan kami nga agawid dita? Anya? Ang apay ngay. Basta, saan na kaya tagiti ubing tagawid dita? Takab kabilang kanumot ida. Anya? Ay, sana pudno da ita. Sige, bye. Hello! Mabit lang! Hello! Inidip nan. Umawawag ti asawak. Hello, Minchi! Hello, tatang. Inlibas ko ngayon sa cellphone ni nanang. Kumusta kayo dito anak ko? Kaanong agawid kayo? Sana kaya't ni nanang agawid kami. Ngamin, ni nanay Luisa kanong te asawa na. Anya? Isudat agkakaidak ka ni nanay Luisa, tatang. Kasla lalaki mo ni nanay Luisa. Anya? Tatang, umayin ni nanang. Sige, bye! Apay, anaaramid ti asawak ti kastoy. Nagbabawiak matendag iti nagbasulang iti asawak. Nanang, agam apay masapol nga ramidin na ti kastoy. Ay, awan mo't mapalin ko, baro. Tadinak mo't denggan siya anak ko. No ti susurot na iti dayjay tumboy. Ikarigatak nga awatan. Ngam, ti panangipanaw nan ka iti anak mi. Day tati jak kabaylan nanang. Wala, ikarkararag tayo laangan. Asapay la kumata makapanunot mo't la iti nasayaat ni Menchi. Kat agawid tan nga agina. Nanang. Patyak anak ko lapan laang ti panunot di anak ko, baro. Isa ba sigurado? Agsublidan tumutlaken ka. Boy, asino tinangan dito eh? Ha? Ni ading ko, auntie. Di kan agpabasol. Sika tinangan dito yan niya. Ni ading ko. Di kan aglibak kunak. Say-sayangin nyo timakan.
No adda makan amaitad kada kayo. Ibusan nyo, naawatan nyo. Oo, nanti. Kita man, nagado tinatdangain na po'y dito'y plato yo. Kas kay labak nang. Ha! Pagrigrigatak dagiti ipakpakan ko kada kayo. Iso adiyo say-sayangan timakan, naawatan. Oo, nanti. Honey, awan bagas. Agrimedyo ka. Siya ka di aminan ti agdiskitar iti kanan tayo. Ha? Panunutom kumamat nga adda anak mo ado. Sika kumalaang ti pakanak nga mairamraman dagiti anak mo. Nagkari ka idi adi mo baybayan dagiti anak ko. Nga ibilang mo idakaspod nung anak mo. Ngam apay nga akasta kamutan. Marigatan akon, Menchi. Iso pa nagkunak. Nasaysaya at no itod mo dagiti anak mo iti sidong ti amada. Anya? No kayat mo ngagpaot ti panagdanata. Ipanaw mo dagiti anak mo iti poderta. Diyak kabailan ti mang suporta iti saan kumat akap-kapin ano. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom. Makamu ka no masakitan ka. Ibagbagak laeng tipod no amarikrik na. Diyak kayat tagkwenta. Ngam adon ti gastos ko kadagiti anak mo. Awan pay ornongtan, gapo kadagiti anak mo. Sige, di ka madanakan. Yadayo kung dagiti anak ko iti puder mo. No kayat mo, kuyugan ka amang itulod kadakwada iti sidong ti amada. Saanan? Kabalan mi tagbiahing ore awan ka. Kat agyamanak kadagiti ado, anay tulong mo kadagiti anak ko. Agyaman ta nagawit kayon, Menchi. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Pakawanan na kumalakay. Nagbasulakan ka. Wen, napakawan kan. Basta di kan pumanaw. Wen, ikarik. Agtalinad kami ni tisidong mo. Sanda ka na panawan. Agyaman bakit? Naamiris ko anda kayo kadagiti anak tati kapatgan iti biyag ko. Agyaman no mapakawan nakpay. Mapakawan ka. Gapo tay patpatag kaunay nga sawak. Agpadatangan na bitod na isungag pinakawan ta. Kat mga baruanan tayo manan. Ayayatan ka bakit? Ayayatan ka mat, lakay. Awan sa baling agsinakit, no di da kayo matla nga agasawa. Dawatan niyo titulong ti na marswa, tapno adda abumikat ti relasyon niyo adwa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Oh, nasa papayla ang lakay. Ngam nakapulis ka mat. Sa dino ti papanamaya. Mapanak ni balay da tata Joel. Nag-text kami itay. Naku na mapan ko kano kita, hindi pa kontrata na balay da. Nasaya at ngarod no kasta. Ngam mabiit laang. Saan tapay mat anamigat? Ngam rumwarkan. Bakit? Itay pa nakaturog kayo iti anak ta. Nanganakon. Nagkapiyak pa yun. Kasta ka di. Alang ngarod, ingkan. Amangan no agur-urayan kan ni Tata Joel. Sige. Sigan ti makamo iti anak ta. Inakon, wen? Sige nga Rod. Agan-anad ka. Ay na, nakaragrag sa kakunay bakit? Lakay.
Lakay, apay. Sakti mang kontrata iti balay da Tata Joel. Kinapudno na, talo kami ang nagrarana iti iti balay da. Adamat lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Siyak tinangitalkan na. Kasta ka di lakay. Ay kat nasaya at nga rod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti ubing tapno adabusbusan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayaba ka labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamad gayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay na, nagapu ak ije pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ije ili. Ngamin, manginaan kami una iti tuition fee ije private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Dito ka dimot nga enroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ije ili, agpasahim at labinigat. Ay, sabagay matkit di Ay, imbag ka pa'y manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siyak, anusan na na iti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo dakkel ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, saysaya atam kumati agadal, ha? Wala nang. Panunutom adakkel ti bayadan tayo iti tuition fee. Wala nang. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko, iti kasta, matutukan ka ijay. Anya? Dito'y private school dito lugar tayo, ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay. Isumot ti naibaga ni Mari Tessie itay na sabat ko. Kunang mo lang kabalan da, bayadan ti tuition fee. Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo't kit date, kupitin ni Dario kadag iti kontra tayo na babalay. Ni, anya ka din day tangay pagbagam tunay. Ay kay pudlumay. Manulang mati sweldo ti construction worker akas kan kwa na. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya? Iso nga mo, kadakil ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa'y adi na kano iti ti husto at hangdan, nagiti ay ayaban na laborer. Lakay, asino kumamot ti nakaibaga iti daytaken ka? Saan na nasken nga ibaga? Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadag iti materyales nga ilakla ko na iti junk shop. Nukas jay, awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom, lakay. Ne, nagreklamo ka? Sika na, trabaho ta kita no manon ti mabati asweldom. Anya? Amo man nakalunak. Iso tunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. Amok kat anakalon ka. Ngam saan matakastoy ka ba si tiyaw awat mo kanya kasigod Anya la, kada ito taon ta nagadupay reklamo na. Di ka pa agyaman, tayawatan ka. Anya? Ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto Hoy, di nakpag-high-bloodin si kanay. Ang mga numatong pa ka. Anya? Nanang, mapana ko nag-eskwela. Ada ka din inted ni tata nga pag-tuition ko. Ha? Ngamin? Idi pa'y napanalawas tinaudi nga aldaw ti pa nagbabayad. Ngam aging ga ita, jak pa'y nakabayad. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na Ada intad ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayad ak kadag iti bills tayo. Nanang, di ka madanagan. Padasak ti mapan umutang kadag iti kukumarek. Bareng adda mautang ko. Kat makabayad kan intun bigat. Uwen, nanang. Anto iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatang mo namin nagiti masapsapol dito balay. Di mabati, isuti bangkom. Wen lakay. Mapanak a grocery no aldaw. Kalpasan na, dumagasak matan ije bangko. Ala, sikan ti maka mo, bakit? Manang Tessie,
Mga no da kwartam dita. Umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami ngamin ita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo iti pagadalan? Mangrabrabak kan samat, Jonah. Si kapay ti umutang kanyak. Idinto tamang opisina ti asawam. Dakkel ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na. No amumla ko ma. Dakdakkel ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati. Gapo kadag iti loan na. Anya? Wen manang tesi. Pudno ti ibagbagak. Ay na, noom dasla ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutang kan ka. Kasta ka di. O ala, pautangan ka pailaang. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako na manang tesi. At damat la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umaylat na ti mayat nga uminom, tadang kaya na. Si kamad gaan, Tony. Inom kamad nga agmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dari. Umay kakit dito, uminom ta. Sana ba ito lang, mat? Ay na, pasensya kan. Lik-lik-lik akong dahi ta bisyok. Numabalin, jakon kaya ti uminom iti arak. Ang mga numaawisak manan kat maisublik manan ti kinaartek ko. Anya? Agawit takit din, ang mga agururay kan dagiti aginam. Sige, manong dari. Ito lang awisan kakit. Payan nagpala. Ala, may kakit din. Kaya na dapay ngamin trabaho inton bigat. Darigat, numabarte ka. Abay nga trabaho ka ba lang manong. Dakil mo ti makupit mo kadag iti mawawat na kontratam. Anya? Puno mo na. Nakakita may iti construction lang ti trabaho na. Yan isumutin ti masasensa. Ne. Sabali day tay bagbaga mo na, Tony. Naporte ka, manong. Amo ka ti bagbagak. Nandamag kung tubay nga laklakom na kiti pospuslit mga materialis. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa iti pagadadalan ti anak mo. Ay, panawan kan, Tony. Ituloy mo lat tate aginom na. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titisana na sayat. Agila ko iti materialis ti aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasay, nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay. Nabartag ka manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukkaw ka. Sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Ang bibiyang ko ka dagiti madistorbo. Umaylat ti makabal sangwa ko. Umunag kan. Iturog mon. At dapat trabaho minton bigat. Di na nga diktaran siya Jona. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong tatonay. Anya nga min ayat ti parikot mo. Apay akas ta ti pukpuk ka mo iti karuba. No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakes nga apal dayta. Gaputa di mo kaya ti malamangan. Ano? Siyaksakit di ti paspasagidan ni Tony iti pukpukaw na idirabiya. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker ditoy. No saan asika. Ay, bayan tayo. Tinapatag. Sana po no ti bagbagana. Siguro, dakes lang apal na dayjay. Iso akas niya ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa'y. Iso lang ti kasta ditoy. Amin akaaruba na. Apaan na no adda makita na asumaya at tibiyag na. Ay, nga rod. No agsasao. Kunamlan di na kasapulan titulong dagiti kaaruba na. Bayan tayo. Ibagana latati ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataudan ti kanin tayo. Igaad tayo kiti ti agtrabaho. Tani. Imunan ang nag-lockdown ni Manila. Gapo iti dahi ti agrara-ira a coronavirus. Amangan na sumarunumutan diti probinsya.
Salbak kiti ti kasoy! Makatalim! Una yan ay. Apay manan ay alakay. Apay akas na tila nga managawid. Naikatak iti trabaho. Anya, Ay, ay, anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubraam ti arak. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May pari ti rumwarga po iti agrara-ira a virus. Anya ngay ti kanan tayo. Ay, kunakon kat. Lockdown nandito lugar tayo. Huwag nga rod, bakit? Naimbaglaangan lakay. Taadamot basit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayon ngay kat maiparitan ti rumwar. Huwag nga rod. Imbag lang nga daigatang itikanan tayo, ita a pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo tinang ibang bangko idi adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman nak tain-inted mo kanyak dagiti sweltom. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. basta ya. Ala, siya kundi makamo. Mapanak ijayan tananang inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak ngamin kan ka idi ano mabalin. Mangibang ko kamot iti uray basit. Tapno da mausar, no kasto yung awan trabahom. Anya nga ita. Sao kalasa o. No kayat mo, sikan ti mapanag diskitar iti maisaang. Ay na, unay kamutan. Maramit mo pa ilat ag sa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar, no da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo. O anya, nagawid ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo. Napanak ijayan tananang. Hanggang isumulan. Parikot da no pagalaan da iti isaang da. Anya, Bakit? Padasim nga tatimapan ka dagiti ko kumarin. Saan na bali? Sukatan tayo mo lang. Apa man na makasapo lang iti panggada. awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita, at dapay lautang ko kankwana. Jak pa'y nabaybayhadan. O, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa dino tinagkapam, Kwa manang tesi, naggapu akijayan ni Mari Suping. bagas samat day ta imot mo. Wen manang, kinapudno na. Awan nga minin maisaang mi. Iso ang napanak pa'y labing mulod ijayan ti kumarek. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akan ninyo iti mabayag. Pangdwalaang nga aldaw day ta. Wen nga rod manang. Awan mo't nga min trabaho ni Tonin. Sa maysa, kastoy pa'y mo't a lockdown. Narigat ti mapanagsapol iti panggadan. Ay, wan nga rod. Maala, umay kanto ijabala inton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O, adtoy Jonah. Alaom day to'y bagas. Imbag lang addamot abas tuyo. Ay na, agyamanak. Kinapudno na. Parikot kong agpaiso no sa dino man ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na. Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kani, alaom day to'y 2,000. Imbag lang nga igatang yu iti masapsapol yu ijabalayo. Ha? Ay na, manang tesi. Adoon na yan ti utang ko kan ka. Saan na bale? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Uray kas jeti na isaw-sawang ti asawa kiti kalabas. Ngam, kaya't yulat ti tumulong kada kami. Di mon panunutan day jay. Lipate mon day abanag. Manong Dario, mababahin ako ni kada kayo. Ha? Ado dagiti sana nasayahat nga inararamid ko kada kayo ti kalabas. Agam, nagtalinad lata ti kinasayahat yo kada kami. Tony, Pakawanan nak manong. Kinapudno na. Nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo, no sa dino ti pangalaan mi iti isaang mi ita lockdown.
Ayos lang, Dayjay. Tinapatag na amiris mo asaan anasaya dagiti inararamid mo, Tony. Aklonag manang. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Angin ita. Sikat ti ad-ad tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Mulakit dinadalos. Awan parikot. Ora construction worker lama ko na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinangato ti rangko. Wano nagadalan ti pagibasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan am dayta. Saan nagapu tadi adal ka kat uyawem dagiti saan anakaadal. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ay, Gina, anak ko. Gusto ko madaytan apa nagsangsangit mo. Maawatak, tirik nam ita, anak. Ngaman niya nga rod ngay. Ad-adda masakitan ka, magtultuloy ti relasyon nyo. Adamot pamilya nga agsagsagapan. Nagsakit na ito yung inaramid ni Ruel kanya, nanang. Inayat ka nimpatag ko. Ngam-apa yan nagilimat kanya. Ay, panunutam latan Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Kas inam, di makunak, aywanam tasikog mo. Takdaram dayta, nga oray awan ni Ruel. Amok akabaulang dayta. Italaang dayta amarikriklam. Ngampat siya nga intun agangay. Makailiw-liwag kantong. Saan ka kumanga agkulkulong latan dito'y silid mo, anak ko? Nana. Rumwar ka kumamot, Manon nga aldaw, asaan ka anang nangan. Ay na, panunutom ta sa lunat mo. Nana. Saan na nasaya at ti masikog asaan amangan. Saan kumaaday di Arwel ti pampanunutom latan. Ipang pangrunam ko mati agbalin nga anak mo to. Nana. Ngala, umay kan anak ko. Pangaasim Ingka kumamot mangan. Kaasi ta ubing iti tiyan mo. No di ka mangan. No agsangsangit kalatan akanayon. Tsaka mo no anya tiramita. Mirna. Mariripo ka na ka talaga. Ay, anya nga ron ngay. Ay, tilangan anak mo to ti panunutam. Nagsakit na talaga tinakom ko kini Romel. Tsaka mo no aging gat ka ano akastoy ti marikriklak. Friend, sana nasaya ati may stress no kasta masikog ka. Sana nasaya ati ipaiday ta iti salunat mo. Diyak lang amin malikli ka na panunutan ni Ruel, friend. Imbag ko man no sa anak ang masikog. No saan la ko maapakabasulan ti. Tiyan niya. Ay, pangasim Saan na tila raramidam? Friend, di mo ko mairaman ta sikog mo, tawan am muna. Pampanunutak namin, friend.
Anya nga tan isulaangan ti pagipapasak iti unget kan gurak ken ni Ruel. Anya? Ngam. Sige. Aywanak to'y sikog ko. Sana bali. At damat dananang kantatang amang aywan to kan kuana. Gina. Ay narabiin nga maawampay laang ni Gina nga anak talakay. Ay, wan nga rod bakit. Sa di naman nga tan, tinapnapan na nan. Idinto ta Sabado mo't ita. Awam mo't trabaho da. Ay na, sigurado. Sumangput day dyan inton madamdamaan na parte. Ay, una yun, ti anak ta. Diyak ka mo no niya taramidag. Tap nagbaliw ti anak ta. Manipod impas ngay na ni Buboy. Namimpinsanan ang nagbaliw ti ugali na. Saan na kasi ti sikod ti kinasingput na. Ewan nga raod. Panagkunak. Ti anak na ti pangipapapasa na iti pungtot na iti sigod akayan ayat na. Ay, dahi tangarod ti parikot italakay. Taurean niya ti aramidag. Ay, jaklat tamot mapalagipan. Madan tulat ta bakit. Agnakam to siguro. Manan. Anak, napartag kayo manan. Ay, adayon na man si kang ubing. Kan mano na daras nga bagbagakan ka. Hindi na awag ganitin na lang, ha? Ha? Tap na, mama niya. Gapukan ka. Nadadal tibiyag ko. Doha kayo kinitatang mo ng dadali tibiyag ko. Nawatam, ha? Anya? Panawan ng ditoy. Amang numalagip kumananday iti samem papaitaw ng bayin nga amam. Kat sikat ipang ipapasak iti pungkat ka. Ay na, Gina, anak ko. Apay akasta kamutan iti anak mo. Gapu kadakwadang agama. Nadadang tibiyag ko. No saan kumaakas jay tinaramid ni Ruel kanyak. Nalabit asaan akas to'y tibiyag ko itang. Anya, namin anumot ngayon bagakan ka nga awan amo ni Buboy iti may papankada kayo iti amana. Ha? Pangaasi man ako. Maasi ka kumamot iti anak mo. Siyak ti masaksakitaan. Nukas diya pagsasawamlat ta nakaslasan mo nga anak. Uray anya pa'y ti bagbagayo nanang. Saanin nga agbaliw ti panakilangan ko iti dayjay nga ubing. Agpadadala iti amana. Ay, laos to. Dahil ta pa nagsangsangit mo, apaw. Ha? Lolo, apay akas dyan ni nanang kanyak. Apay akaguro naklaunay kat anak-nak mat. Ha? Kanayon na nga ibagasan na kanong anak. Kan may isa, kanayon na nga ibaga tungkol magitita na kano. Kat ad-adda malaglagip na ti amak. Iso akas taunay ti pungtot na. Ay, Buboy, apaw. Muray kas dyan ni nanang. Jak guraan. Mamatak nga agbaliw to. Agyaman ak unay, no kasta apaw. Paspasin siya am lataan ti inam, ha? Wan lolo. Anya, agayan ayat kayon ka ni Ricky kunam, friend. Tangiwat mo, friend. Ang mga nada makangakan ka. Wen, inaklon ko ni Ricky. Nabit sapay mo't ang nagdaton kan ka. Nga, inaklon mon? Wen, sigod nga mamok ni Ricky. Iso nga mintigard ijay sigod a pagpapaayak akong panya. Ha? Nasingpat mat ni Ricky. Awan makunakan ko na. Friend, antay bagakan ka Ngamsapay ko mata saan ka ama ofen. Anya daytan. No bilang laang, maklon na ka diti anak mo? Ha?
Maaklon naman kan saan. Okay lang. Ngamin, nubilang taagasawa kaming ton. Saan mi matkat akadin na day nga ubing. Agyan lata, ijay puder danan ng kantatang. Anya? Iso ti makagapo, no apay anadadaoy ti biyag ko. Amangan no ison tumanan ti makagapo, iti saan mi apag kinaawatan kin ni Ricky. Gina, kaya't kung agtinatan. Ha? Ay ayat ang tatitunggal may sa. Iso nga mo kamayat kahit isingasing ko. Okay, no day tati ko na, mayatan. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay-unay. Awan anyaman na. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No lakit di ta pagragsakan kan pagsayaatan ka. Aramida, Ricky. Anya? Agdan na kayon kan ni Ricky, Gina. Wana nang. Nagsaritaan min ti may papan iti day ta abanag. Anya? Anang, saan ka pumapumanaw ni Di Balay? Tinak man po awagan itinanang kunak lang arudan. Di ka di makauawan. Sika nga ubing, saan asyak tinam? Iso abay anak a pumanaw. Ay, anya ka din day tangar aramidam itanak mo, Gina. Awan ka din namnamang agbaliw ka pa'y. Kasta kalatan. Panunutam kumamot ni Buboy Nabiit pa yan nagamam mo kayo ka ni Ricky. Ngamita, agdan na kayon. Anya? Anya ka matan. Sana kayat ti anak mo pumanaw ka diti balay. Gaputa ti kayat na. Agdadan na kayo lata. Agpanunot ka kumamot, anak ko. Amok tar aramidak nanang. Iso apang nga asiyo. Di dakon pakibiyangan. Ay na, talaga natangkan ti ulom. Ala, sapay la kumangarod. Tadikan to agbabawi ti kastangar aramidam. Ay, una yan tanak ta. Uray anya taramida, talaga din akong ipangaglakay. Ay, nangag ko nga raw ti saritaan nyo itay. Ay, sapay la kumangarod at nasingput day jari kay. Sapay la kuma, tasaan nakas ka ni Ruel. Ay, wan nga raw bakit. Kaasi mo ti apo ko ta. Arig na, linaksid ni Gina ti anak na. Ay, Sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na. Imbagak mo't kan ka nga ilabam dagiti murang ko. Saan ka di? Pasensya ka ko man, Ricky. Diyak nakalaba. Gapot akas na una yung sakit ti ulo. Anya? Ay, aday ta ka manan. Nuan naladitan ti ras-rason mo ako nak. Hala, bumangon ka. Ingkagla ba? Awan usarag intun malam iji papanan mi aparti. Pakita mat nga kakapsutak. Kan may sa, nasaan una yung importante di papanam. Di ka kuman mapan. Siya kumamata si kaswam ita. Agkakapsutak ka talaga. Di nakman dramaan si ka? Ang mga nun jak malapdan ti pungtot ko. Ang mga nun nyapay ti maramit ko kan ka. Anya. Ne, apay nga awan pailat naluto amakan, Gina? Pasensya kan. Kasangsangpot ko ngamin. Agin na naaklabiit. Kalpasan na agluto akon. Aginan ako nan! Apay, si kalanga di mabambanog. Imbagak matkan ka. Asak bay asmang petak. Nakasaganan ti kanak. Mawatam! Sikat ti babae. Iso arumbang asyak ti pagserbian. Anya. Ingkagluton. Darasan! O, adto ti uniform mo, Ricky. Kaplan-plantsak date na. Anya? Dahito iti kaplan-plansya ko nan? Wan. Oy, amom ti agplansya ko no saan? Implansyam ko na, ngam kusok-kusumit. Ipakawas mo kanyak dahito eh. Doble maplansaan dahita. Tano saan? Ulitak mati inaramid ko kun kay di. Idepel ko di plansa di talikod mo. Tapnog nakam ka. Apay, akasta ka matan kanyak, Ricky. Ay-ayatan na ka di pa eh. Saan ka matasigot akasta? Mariknak ngamin nga awanan panagayat mo kanya. Amo matlagayam. Apay lang agtaltalinad ka dito, ah? Pumanaw kan?
Tiyan mom, adda lalaki ang makaanos iti kaskan ka, ana-anakan iti kinabalasan, ha? Awan! Awan, Gina! Iso ana sa isayat no pumanaw kalangan. Kentap no ang mom niya, ha? Adu kayo ababay iti biyak ko! Oh, ape kas tati lang am friend. Madlaw nagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo? May si-stress kan samat. Meron. Nini. Ape nga ngagsangit ka matan. Diya ka muna ka sa nung ibagakan ka ti parikot ko. Nagdagsan ti barukong ko. Wala. Ibagam na niya ti parikot mo. Tapno matulungan ka mat. Parikot ko ni Ricky. Saan nga minakas iti sigod? Dakal tinagbaliwan na. Kinapudno na. Kanayon nakakabilan. No kasi nga dalabas iti na magustuhan. Anya? Mariripo ka na no niya taramida. Kanayon kami nga agapa. Kantong galaga pa kami. Tumpaan na. Nga oray na saya at tipan nakisarita kan ko na. Anya? Una yung tikas dya lalaki. Lay, di kasayaatan nga aramidam. Panawa mon. Agsubli ka langan ka dagiti naganak mo. Awan na saya at masakbayam kan kwa na. Sana napudno ni Ricky kan ka. Day tati pampanunutak, friend. Kas na makarik na akitibain ka dagiti naganak ko. Kas namat na iti anak ko. Ha? Iti kasto ya mapaspasama kanya kita. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nang runa iti anak ko. Diyak ka mo no mapakawanak pa. Ne, apay dagito yung nakasagana akawas mo, ha? Pumanaw ako. O di na sayat! Anya, talaga ka di nga awanan panagayat mo kanya, Ricky. Apay, ti amom inayat ka. Hoy, saan? Amom, inusar ka laeng. Gapo iti panagwin na swas mi idih kanidayan. Ngamit ha, tanagsinublian kami. Nasaysayat no pumanaw kan. Anya, Alam na giti usar mo dito balay, ha? Kundi ka nagsubsubli. Maudin da ito, ya panagsarita ta. Nana, pakawanan na ko. Ay, anak ko. Amo ka nagbidotak, Nana. Aklo na ka nagbali na kadakas nga, anak. Kandakas nga ina. Gapo iti panaglablabas ko, iti anak ko. Gina. Naamiris ko itan amin anak ko rangak. Impagarup ko no naragsakak kiniriki. Ngam nagbidotak gayam. Gina, anak ko. Dahito itilaglagi pa. No panawan da ka man dagiti lalaki nga ayatem. Di anak mo, kanda kami anaganak mo. Agtalinaad kami lata amang ipatpatagkan ka. Nana, Kat pagyamanak unay dahito agundaway. Tanaka ameris kan, anak ko. wanan. Katagyaman ako, nay. Gapot ang uray kasano ti kinadakas kong anak. Kat maaklon daklata. Nanang, agyaman ak unay, tanagawid kayon. Wanan ako. Ha? Inawagan nak iti anak. Boboy anak ko. Pagawanan na ko, ma. Amok asa anak ka nagbalin na nasaya at nga inakan ka. Amin na sakit tinagam kan pungtot ko iti amam. Kat sikatin ang idasan. Nanang, Linagsid ka nga, anak. Gapo lang iti panakiwin naswas iti kanyak ni Ruel. Ba nagapagpampabuyak kita, anak ko. nanang.
Pagyamanak, tasaan ka nagimulay, ti sakit tinakam mo kanya. Saan nanang? Gapo tayo patpatag kayo unay. Kanain ni ipalpalag da lola kan lolo. Asaan aron bangag sakit tinakam po kada kayo. Di na, anak ko. Maragsa ka na, makakita ka na kayo iti apo ko ka naragsak. Tatang, Ay na, nagragsak ti apo ko, manipod nagawid kan. kasta ka di tatang. Kinapudno na, hindi awan ka. Ay na, apo, taka na yun nakadama ka na nakaw. Ibaga na payasa, payla kumatan, nasaya at ka iti sa dinuman nga yan mo. Iso, tipudno aragsak, anak ko. Tandaan na makanayon, ti ibaga ni nanang mo ka. Panawan na ka man, ti mano alalaki. Ngam ti anak mo, agtali na idlataken ka. Saan nakaapanawan, iti uray ka anuman. Kain, saan apulos, nga agbaliw ti panagayat naken ka. Di mo iraman ti anak mo iti basol ti ama naken ka. Ipatag mo kit di tapno iwanan na ka inton kumapoy ka. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agreeing kayo, anak ko. Bigat gaya man tatang. Wan, ala, agreeing mo na kita dim, tayong kagarmosaran. Nakaluto ako na iti pagarmosaran nyo. Jello, Aisa, agring kayon. Aglangan akon. Kayat ko pa iti maturog. Bumangon kay kit din, tapno di kay maladaw iti pagadalan nyo. Aglangan ak nga rodan. Aisa ading ko. Maturog kan tumanan ano sumangpat ka nga gapo iti pagadalan. Alan, bumangon kayon tani, aldawan. Darasin nyo ti magna, Jello. Aysa, ang mga numala daw tayon igi pagadalan. Ni Aysa nagbayag amag na. Nagtagsan mat ngamin ti bag ko. Didak pa'y tulungan mat. Alayag mo tibag mo Aysa. Sige, umuna ka na magna. Nagbuntog ka. Adto'y manong. Ape ngamin ang nagad tayo ti pagadalan tayo. Saan tayo lakuman nga ag-eskwela? Makabannog ti magmagna. Ano san tayon, ading ko? Kasaan mat nga rod ang makadanon tilugan iti balay tayo? Ken maysa, uray man dumanon tilugan iti balay tayo, nanginamat laang tiplete. Bumaknangak tulaang nga. Gumatangak iti eroplano. Agar arapaap ka man hindi Aysa? Basta bumaknangak to. Bumaknangak to. Panunutom anaimbag ti tiyayakan ka, Jose. Panunutom ti kasasaan mo. Saan ka makatrabaho? Tamaysa ka ket ngarod abaldado. Sigurado asaan mo ang mapagadal dagiti talong anak mo. Marina. Kita jay inaunam. 15 ti taon na. Ngam grade 6 na pailaang. Takasano, agkarasardang iti panagadal na. Uray jay buridak mo ti ipampun mo kada kami. Pagadalan mi. Itad mi amin ang masapsapul na.
Kat no makaadal ton, no kayat da kayo atulungan, saan minton aparitan. Kayat miti makatulungkan ka, Jose. Agyaman nak iti panangisakit mo iti pamilyak. Ang amlading itag. Diyak kabala na mayadayo ti anak ko aburidak. Ay na, Jose, agpanunot ka na imbag kunak lang arudan. Di oray mangibati akite kwartayo. Basta umanugot ka iti bagbaga. Saan, Marina? Lading ita ka talaga. Diyak kayat nga itad ti anak ko. Ano san mintiad da? Basta saan kaming agsisina. Kaya't nakgayam nga ampunan day taabakat Sige garod, Jose. Di ka mapilit no talaga di mo kayat. Ngam panunutom lata, ti jayakan ka. Agyaman naklangan, Marina. Sige garod, mapanakon. Day jayan ti bakat. Sige. Bak nang lakit di day ta. Tadalugan na. Ay, surutak man. Taang damagakkan kwa na. Nana, mabit man laang. Ha? Mabaling ti ang damag kada kayo. Anya day jay, balasan ko. Apay akayat dak nga ampunan. Awan ka di anak yu? Ha? Kwa? Uuwan. Awan anak mi ti asawak nining. Kayat ko kumaatulungan ti amam. Tamok amarigatan amang suporta kada kayo. Ngam di namat kayat. Pagadalin ka kumaaging ga iti kolehiyo. Ha? Kayat ko, nana. Ha? Agpaiso? Nana. Bak nang kayo kadi? Saan matkit di unay? Ngam no sumurot ka kada kami. Maitad amin akasapulam. Ha? Agpaiso? Naimas asidaan, napintas akawas kanda dumapay? Wala. Agiskwela ka pa'y iti pribado. Saan kanton amabanog amagmag na amapanag-eskwela? Taadalugan mi amang itulod kan ka. Kayat ko, nana. Ang saan mat nga rod akayat ni tatang mo, neneng. Ibagak ka ni tatang ko. Takayat ko ti sumurot kada kayo. Apay Aisa, kayat da kami napanawan. Saan da kami ka din na kay kayat, Aisa? Kayat kayo, ngam kayat ko nga ron mati bumaknang. Pangaasimadin ko, di ka sumurot kin ni Nana Marina. Kayat ko ti bumaknang, tapno matulungan kayon to. Kasta nga mintimbaga ni Nana Marina kanyak, no makaadalak to, tulungan kayo. Saan ading? Da kamin ka ni Manang Kelly timang paadal kan ka. Pobre tayo. Di tayo tupay makasida iti naimas. Iso asuri. Basta kayat kunti sumurot iti day jabaket. Tanauma ako niti kinarigat ti panagbiag tayo. Makaadalak to, kat bumaknangak to. Tatang, Rabiin, maturog kayo. Maturog kayon. Tadyak pa ila maala ti tuturuga, Kelly. Tatang, naliday kayo manan. Anak, Nalagip yumanan ni Aiza kapsat mi anya. uwan nga ron. Aging kaita. Diyak pa ila matukod a panunutan. No apay kaslaawan iiliwan ni Aiza kada tayo. Manunatawan tinapalabas. Ngam di man lang makalagip asumarungkar. Wano mang pasyar kada tayo. Damag ko api manaw da kanon dito lugar tayo, tatang. Kumusta nga tanjikab sa tiyo? Napintas siguron tibiyag na ita, tatang. Ngamin, bak nang tinangampon ken ko na. Makonkonsensya kaging kaita. Ngamin, pinalubo sa kapimanaw jikab sa tiyo. Tatang, linapdan tayo ni Aiza. Ngam iso tinagpilit asimurot kin ni Nana Marina. Anak ko, Ngambayan nyo, tano makaurnong kami kini Jello. Sapulan mi ti kabsat mi. pasensya kayo anak ko. Saan kayo na nakapagtuloy ang nag-aadal? Nagpatingga kay iti high school. Di yun panunutan dayta, tatang. Sana bale, tadamot tin trabaho mi kini Jello nga ading ko. Anusan min ti makipurdiya iti bakery ni Nana Kakay.
Nakaroon sa mo tirikrik na inyon, tatang. Ipan kayo lang ang iti ospital. Sana na ako. Gagangay lagor-rigor na ito. Makapadana kayo, matatang. Di kay mat ngamin mangan iti ato. Siya kang makapangan. Natam na itiraman ko. Ipan kayo lang ang iti ospital. Ang mga nuanyakit din day tatang. Manang, anya ka no ti sakit ni tatang? Gagangay lahat ng kaso, ading. Naimbaglakit din, takas tala ang tisakit ni tatang. Amo ti Diyos sa kasasad tayo ti biyag. Iso nga amok adi na tayo baybayan, manang. Uwan, ading. Ay, bungala siguro ti stress ni tatang ti panagsakit na. Manang. Stress na iti kapapanunot na iti kabsat na. Atoy, pasensyakan kay Lia. Dahil talati maitulong ko, tanay. Mayroon namat nga da paggastusa kita. Siyak ti rumbang agki daw iti pasensya, uncle. Ngamin, siyak ti umut-utang. Malala, saan mo nabayadan, dayta? Tulong kun ka ni tatang mo. Ay, wen, maala kan to iti bagas. Ta nagpakiskis kami di kalman. Ha? Ay, agyaman na ka, Uncle Aldo. Sukatak to, uncle. Saanin? Urayan na, tayalan ka iti bagas, balasan ko. Alaga nakalipat ang tiburi na kakabsat yo. Saan na tayo na malagip? Tatang, Siguro, napintasan tibiyag na. Bak nang siguron. Professional kit nga tan. Dakil ti balay, kaya nadalugan nan. pinadas ko ang sinapol kinagan na iti social media. Ngam awan ti makitak, tatang. Di payag parik na pulos ti kabsat yo. Kaya't ko ba makita sakbaya matayak. Di kay kumaagsaol iti kasta. Tagpaot pa iti panagbiagyo, tatang. Kundi kay unay agpampanunot. Tapno saan kayo ang ma-stress, tatang. Dayta siguro ti rason, no apay nga agsakit kayon. Hele, kaya't tsuka di ti makadal. Ha? Ay, kaya't milaunay aangkal. Ngam awan mat pagadal mi nga agkabsat. Tama nagsaksakit matan ni tatang. Un nga rod, masya nakot iti amayo. Ano kaya't yung agtrabaho kayo iti hapdi, iti pigirek. Kaya tagadal kayo mat iti hapdi. Ha? Agpaiso, angkal? Tayta, ano kaya't yo? Kaya't milaunay aangkal. Sige, ibagam to nga rod, iti kapsat mo. Kaya't ko na itaadyayan ni Uncle Aldo, manang. Uray siya, kayat ko. Ngamin, kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Ano santan ati agtrabaho iti pigirina? Una, tapno makalpas ta iti panagadal ta. Kat matulungan ta ti amata. Umadanin ti panagturpos yun ako. Wan nga ron, tatang. Kasla ka ano la iti first year college kami. Ita, graduating kami kini Chelo. Di yun to kumalipatan, ngagbayad, iti utang, anay baganakam kanyang kalyo, ha? No, saan agapukan ko, na? Saan kayo nakahadal? Wan, tatang. Ni Uncle Aldo ti inaramat ti Diyos. Tapno matunoy mi ti arapa at mi ti kabsat ko. Kumusta nga tahan niya ay sa kabsat yo? Di adal siguron day jay ita, tatang. Ngamin, bak nang ginangampon kan ko, ana. Ay, sabay lang kumatagpay so day tanak ko. Agam talaga alinipat na tayo. Di mo tagawidan. Uray pumasyar la kumamait. Bayan nyo, tatang. Tainton at dawayak. Sa pulak to ti kabsat ko. Ala, Manang Kelly! Nasaya ata nakita ka. At ay bagak. Ha?
Anya date na Elviro. Nakita kaya ni Aiza akabsat yo. Ha? Sa dino? Ija ili ang naggapwa. Ada ngamin inatindara akasar ija lugar. Kat nakitak si ka. Kat, nakasaritam? Saan? Pukawak kumangam. Nakaluganan iti kotse. Di nakmat nanggagan. Anya, nukas na. Di ko tiyan di kabsat mi. Adamat ka doon na alakay kan bakit? Jay lakay ti driver. Kat naglugan iti likod ni Aiza. Nagado ti bit-bit na si ka. Anya, mabalin amaamuan no anya alugar data? Sige. Ibagak. Ay na, no apay ngamin nga 1FB account day dyan nga Aiza. Tapno machat tayo kuma. Papa naman ha? Di matawan trabaho mita? Rumuarak, tainak sa pulan ti kabsat na. Ah? Ingkarik ngamin kinitatang data. Ikarigatak asapulan ti kabsat na. Ket sapay la kumatama sa pulak. Amom nga ro ti pang sa pula man ha? Nakachat ko ti kinaubingan ni Aiza. Ket adda na ibaga na alugar ang nakakitaan na iti kabsat na. Kastaya. Ala, aganad ka nga rod manang. Kuyugon ka kuma. Aga madamot trabaho kita. Iso pasensya ka na. Dito'y nga ili ti imbaga ti kinaubingan ti kabsat ko. Nalawad ito alugar. Ngam ano sakyang damag-damag. Darasam mo ti agunay Nakagingginat ka. Ay no. Naguyong matdaytan ang babae. Oh! Layat-layatan na mutin ti babae akadwana. Daytakat ti kagurgurakan ka, babae. Nagginad ka nga gunggunay. Aguray ka. Mabigbig ko ti bakat. Ni Nana Marina. Nana! Sino ka? Isyak ni Kelly, Nana. Saandak siguron ang mabigbig. Taubingak pa'y idiim may kayo ije balaymi. Nga mabigbig kayo. Kabsat ko ti inampunyo idi ani Aiza. Anya? Manang Kelly! Nukasta. Si kadaytan Aiza ading ko. Uwan, Manang. Kailiw kayo una yun. Sumuro ta kiti panagawit mon. Diyak kayatan iti puderdan ti Marina. Aiza, naku. Anya ka din day nga ibagbakam. Ala, agawit tanwan. Kayat kung tagawin iti balay mi anti Marina. Jakon kayat ti sumurot kan ka. Anya? Pakawanandak ko matatang. Gapoy ti panang suker ko kada kayo idi. Kailiw kayon. Anak ko. Ang yaman ak tanagawid kan. Uwan tatang. Kat ikarik. Saan kayo napanawan? Iso na laang tano kadagitoy. Awan pa'y maitulong ko iti pinansyal. Ngamin awan trabahok. Saan na ka nakaadal? No ti amoyo kat napintas ti biyag ko iti puderdan ti Marina. Saan? Agbabawi kasi murot kan ko ana. Ngamin ti amok nasingpet. Ngam saan mat kayam. Kinapudno na nagpatingga ak lang iti elementarya tandi na kun pinagadal. Pinagbalin na kababaw na ni Jay Balayda. Kaya't ko ididag subli ka na kayo nga masanda ka palubusan. Didak pa'y pagigaman iti cellphone. Oray kaya't ko ti aglibas. Diyak mo ti turungag taubingag pa'y matidi. Mabutungag tamang ano mapukawag. Unay kaya man ti kasta nagbambanakang ading ko. Kunamil ano napintas ti biyag mo itan. Ala, agyaman tayo latay ti Diyos. Nagkikita tayo. Kat agdeden na tayo manan ading ko. Sayang, no saan ka kumapimanaw? Nalabit ang nakaadal ka matakas kada kami. Uwan nga rod. Ti amok, pumintas ti biyag ko iti sidong da. Ngam saan mat kayam. Mabalin mo lata ti agtuloy nga agadal ading. Tagtinulong kami kini Jello amang paadal kan ka. Kaya't ko amanan. Wanan ako. Ubing ka pa'y.
Mabalin mo pa iti agiskwela. Uwin tatang, kat ita pailaan, agyaman nakunay kada kayo. Ta saan ang nagbaliw ti panang ipatagyo kanyak. Bueno, gagayam, di taan dinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nagapuan ba kahit? Nagapo ang ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mo't gaya man aburasan. Ay, kat nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay, kat wala. Ang saan amalpas da jay? No, nila ang lisa ti ayabam. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Nalang rod. Sigurado akayat dati umay. Ne, si kamot gaya mare. Itaman pa nga may kaditi balay. Wan mare, aywan gayam. Amangan no awan papanam inton bigat. Awan mat mare. Nalpas mo't tantay raop ni tata insyo itay. Apay ka de. Umay ka ije balay inton bigat. Agpaburas kami itimula mi anatang. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak mare. Amumot aday tati kanayon ko asap-sapulan. Di pa kitang danak. Alang arod mare. Namnamaag tiyo may mo inton bigat ha? Wen ko mare. O sige, ta inak man ije balay danana mo na. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko nambadait. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anatang. Ay katuan umay kami kini tatam aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabit lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saanan nana? Siya kung ti makaamoy ti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay dya ayan da badait inton bigat. Katuan alakay. Imay ngamin itay. Awan ka no ti sabali amayaban na akadua da nga agburas iti mula da. Kasta kay mapanta Ibang labalbalo na hindi iti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ti pa nagmimerienda bakit? Naisagana mo ti merienda na iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day ti pameriendam? Danom lang kan sa gaysa sa ba? Kat, anyangay ko ma. Inak agorder iti cake, kas dyan. Ay, saan matakas ta bakit? Nung mabalin, nayunam ti merienda enda tapno damat pamigsada ng agtrabaho. Ay nalakay, umdas da ito yan. Adula amin, makitang dandalaang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay kat saan dan ang agriri. Ay, agalas 11 nga mamamot ni Mari Badit nga umay mangyag iti merienda. Ay, nawon ka, Rod. Sa pa itay pa amakain inumak iti danom. Uray siya nga, Rod. Uray siya. Sapay nagdaga ang tiinit na ita. Isunsan day ta sumungad. Ay na, nasaya at mat. Itayak pa'y amabisin.
Ala, agmerienda kayo, nana, tata, kumare. Ay na, agyaman kami, mare. Uray saan kayon amapan ijay ayan ti kalapaw. Dito'y kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak. Ha? Ala, agmerienda kayo latan na. Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya, ay unay matan ni Badet amang tad iti merienda. Ay, unay yan. Ay, wan nga ron, nana. Sagay sa tayla asaba. Gandanom. Una yan? Ay, kasta talaga ti babaknang. Naimot da no may papan iti makan. Saan matkit di nga amin, ah? Di naman la pinanunot mo't bakit kan lakay kayon akaduak. Bayan yun. Ituloy teki din ti agpuros. Ang mga nukilaat nga umayda, narigatin. No agayab tumanan ni Mari Badet, jak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga jak kayatin. Kastoy lang arudan tinyig na merienda. Nakaladla daw pa'y. Nakaluto ka ni ti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana kun, inaklayaban idan. Bakit? Dahito iti ipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan. Saan ang nalaka ti agtrabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidan da. Sakit awan pa'y sabaw da. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay lang ti adda pa nagbiag dagijay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. No anya ti maidasar. O di kaninda. Anya. O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay mga anan. Ay kunak to saan kan nga agayab. Agawid kami kumanta ni alauna metan. Ay napasensya kayon tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya! Mala, umay kayo kit din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya! Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloyan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas na pa'y laanangan. Ay nalakay, tapno nga rod malpas adagos. Mala, mapan kami nga ruda yung tapno, masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay ayabam atang danam bakit? Amang ano yung sumarunong nga ay patrabahom kat didan umay. Giswa pa nga asim. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumakin ka? Ay nalakay, imbagak matkan kan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali a pagsapulan da, no saan ati makitangdan. Uray man kasta bilang, rumbang, nga aramidam ti pagrebengam kas boss da. Sana kasta Ti makinan tupay, mabannog. Isudan tulakid din na tao. Anya? O, adi titangdan mo, kumare, 300 pesos. Ay, agyaman na ka, Mare. O, adi matitangdan nyo adwa, nana, tata, 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Naiapay nga saan nagpapada titangdan, may. Ay na, palpaliiwan kayo ngamin, kat inana kayo mat nga inana. Adda ayamat kasta amatangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung ter-aramiden nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana. Inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan tan amapmapan bakit? Ay, unay kat day jaya naman ang dan. Wad nga rod lakay. Awan latas inakadag iti babakit ken lalakay akas kadata. Tikas jay nga ramed. Awan ti makaanos amapan makitang dan. Uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kayat ti mapan makitang dan ijay. Ay,
Itala na padasak, tinakitang dan itikas jay tao. Nalabay antayon, tainton sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitang danan. Diyak kayatan timapan ijay ayan ni baday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay, bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita damari Lisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita idan. Tapno amutan o makaumay daw no saan. Ang mga nood damot na ngayab ka dako ada sa bali. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi jay. Ay, pasensya kan mare, nga maanda ngamin papanakin ton bigat. Ha? Imo na mga min na nakisarita ni Tata Insyo. Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di mare. Ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan. Uray na yun nakitangdan mo. Ay, pasensya kan mare Ay, kababain mo't ka ni Tata Insyo no jak mapan. Sapay imbagak awan. Ha? Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isigi nga ron mare. Inton sumaruno laangan. Umay kanto ijay ayan mi, ah? Wan mare. Awan maayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga ron nana. Iso nga imayak. Ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? Ada nga min aramidin mi dito'y balay ton bigat. Ang mga numabalin nga itantan nyo pa'y laang, tata. Tani, umay kayo kumapay laang agburas iti mula mi. Ay, kuasaan. Tagaramid kami iti kulungan ti manok. Agriring aminan iti kaaruba mega po iti mula da. Kasta ka di? Ay, padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Ang mga no awan papananda inton bigat. O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo matgaya man ti. Wen boboy, adda ka din ni mamang mo. Ha? Ada na panan na itay anti. Amang ano na panggimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay anti? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imayak. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, ha? Saan siguro ang makaumay anti? Ngamin, imay ni Tata Insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko amapan makitang dan ija ayan da inton bigat. Ha? Isumot tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di. Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, ha? Un anti. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti paparambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayan da Tata Insyo nana. Kasta ka day. Kunak man napan kayo ijayan da mari badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikalman. Ay, maturog ak laangan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dan ijay ayanda. O nga ro da nana. Iso ahusto lang tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at nga raramidan na kadagiti tangtangdanan na. Bareng no makaamiris, balasang ka. Adamot la umainton bigat? Ay, awan nga rod tinaayabak lakay. Uray maysa. Anya? Ay, nakasano da ito yan. Ma-overripe di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Daitan ti bagbagakan ka. No nasayat ko matipakpakitam ka dagiti tangtangdanam. Saan kumakastoy ita? Ha? Hanya nga ita. Awan apuluson ti agpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sapay ko mata makaamiris ka matayin bakay. Ay, makabanog. Anya, nalpas mo. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan. Maamiris mo itan, nga awan serbi ti kinalawa ti garden mo, no awan maayaba matumulong ka. Kastan tumot ngamin ti ugalim. Ha? Bumabanton ti presyo ti kamatis, ngam di mo pa ilan nalpas a pinuros amin. Lakay. Ala, agina na ka. Kalpasan na, ingka manin agburas iti bunga na.
Lakay, talong aldawon manipod inrugik tinagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gayt nagyak pa'y nalpas. Ah, Narigreg da pa yun, tanaluom da una yun. awan ti mabalin ata, awan mo ti tumulong. Awan mo ti naayabam. Di anusam. Saan ka matulungan, tadda mo trabaho. Kasano da ito yan? Ti aramidam, inka ija ayan da tataramon nga gasawa. Inka kid daw iti pamakawanda. Kastamot ten ka ni Lisa. Ha? Bareng maalukoy mo idakit umay da katulungan. Hanggang pangasim. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo ah. Wala kay, ikarik, asikaswak ida na imbag. Agyaman no kasta bakit? Nana, tata, pakawanindak ko ma. Amok anapasakitak tirik nayo, ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Ah, Naamiris ko nga awan serbiti kinabak nang adda kada kami. No awan mati umay tumulong kada kami. Ikarik nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramid ko kada kayo. Asikaswan kayon iti husto. ay nasaya at no kasta badet. Nasaya at naka-amiris kan. Kinapudno na, mabalbalin ka, san kami nga umay makitangdan, ija ayan nyaw. Gapo iti pakitam idi kada kami. Ang mitat, si ka mismo ti may nagpakaase, ay kat umay kami ah. Ay na, agyaman ak unay tata. Agyaman ak iti kinasaya at yo. Awan serbiti kinabaknang mo no imutam met dagiti trabahador mo. Mangiranod ka tapno adunto pay agrasya ti dumtengken ka. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agkasartan, apa man na makaawit ha kiyana. Umdas ka din ti urnong tabani. Laglagi pam. Narigat agdardara sudos asumrak iti estado ti adan asawa na. Sana pare ko ti kwarta. Adamat urnong tan, saan ka di? Pinagpaarami ta iti balay ti dadu mga urnong tabani. Di ka madanagan. Adapay sa baling nga urnong ko ditoy. Sige, makaamo ka nga rod. Ngampanag ko na, nasaysaya at no agurnong tapay. Sa tanto panunutan ti kalaysa. Kaya't kung ti maadan iti anak yana. Uri siya nga masapol nga isaganaan ta iti husto ti panagsimpatan. Yana. Nasyak, awan problema. Kaya't kumaten ti makikalaysa kan ka. Ngam awan pa'y unggas nga ornong ta. Nayunan ta kumapay ti ornong ta, bani. O sige. Nanya ti pangadeng mo. Isu ti masurot. Magagaran ako ng agbakasyon yana. Kailiw ka una yan. Kailiw ka maten, bani. Urayak ti panagawid mo. O sige. Ipapastan to ti agin niliw. Inton makabakasyon na. Agawid kanon ni bani iti mabiit lakay. Kastaya, kaano ka naw? Diyaka mo, di namat imbaga ti eksakto a pizza. Basta mabiitin kuna namat. Ay, sigurado man nga agdiretso iti ang tinubya na. Wan nga road, ngamanya ngay. Nobya na nga road.
Kanayon ko ngay baga ngay kasarnan, tapno makapututain. Manutawan nan, aumpay la putot na. 30 nan. Wen nga rod ngamdidan sapay met kayat ti agkasar. Urayan talatan no kaano ti panagsimpada, bakit? Sa dino nga tati ayan niya na. Diyak makita dito airport. Awagak man langan. Kailiw kong tinobya ka. Hello? Hello. Yana, sa dino ti ayan mo? Sorry, Bunny. Kailangan anagulawak. Maditirit na. Anya? Anya't mapaspasamakan ka? Diyak mo, Bunny. Ada kita dito lugar danti. Sa dino a lugar? Dito'y Davao, Bunny. Nagadayo matan. Naira na nagpasyar kami. Ngam kasto'y matandirit na. Banog ko la siguro da ito'y nagbiyahe. Di nakpakadanagan. Umayak dita. Saanan? Adayo unay dito'y. Kan ang mga numayaw-awan ka. Maditirit na. Makapadanag ka matyana. Sana bali. Agawid ako ni Timabi. Okay nga Rod. Aganad ka dita, ha? Juan Bani, pasensya ka na. Kailo ka una yan. Ngam talaga ang maditirik na. Iso asaan ka na sukon dito airport. Sige lang, maawatak. Basta agpaimbag ka. Urayak ti panagawid mo, Yana. Kahit kumusta di balayaw, nalpasan. Tatang. Dahito tila dawan ti balay mi. Nay! Ay, dakil mo gaya ang barok. Tatang. Niya na tinagpaaramid iti dayta. Mabalin sa amit na pagnaidan. Mabalin ta finishing lat kurang nan. Kahit nagkasar kayo ang araw. Inton sumaro na pa nagbakasyon ko na, tatang. Nagpayagain. Kaanon tupay ngay. Kani mapaanan titawan. Agkasar kayon. Uray simple la selebrasyon. Ay, bayan nyo, tatang. Kasaritak pa'y tinobyak. Hello, Yana. Kumusta kan? Naimbag ka din? Juan Bani, agkita ko kaya't ka makasarit. Apay ngagsangsangit ka? Ada ka di parikot? Ibagak to apaman nga kita ta. Umay ka dito ibalay ta. Adaag dito yan. Sige. Umayak adagos dita. Bye. Yan. Kailo ka na. Payakas ladakal ti tiyan mo. Masikog ka di. Bani. Masikog ka di, Yana. Sumra ka. Iti o nagtipagsaritaan ta, Bani. Pagkawanin na kuma. Apay aramid mo ti kastoy kanyak, Yana. Apay aliniputan nak. Ididay chay, Bani. Awan kamin. Taintarayan na kunday dya lalaki. Mano abulan ti sikog mo. Nasurok nga upat, Bani. Diyak kumapay agpakita kan ka. Nga makonsensya ak. Kan kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ken, ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan. Napanin iti abroad. Nailaw anak lang, Bani. Iso apakawanan na kuma. Sikat ay ayat. Ngam na dinak mapakawan. Awan ti maramida. Diyak pala mo ti sawa kita. Lading itak. Ngam nasakita anak iti husto. Iso apong manawak matlang. Awanan. Naloko kan anak ka. Nanang. Sinaamon day di babae. Total, saan kayo pa'y nagkasar? Naimbag ki di at adi kay pa nagkasar. Ada mo pagsayatan na, naitantan-tanti kasaryo, anak ka.
Papanawa mo, ni balay mo, taku ko ang day dya balay. Makonsinsyak mo tamang papanaw kan ko na ijay. Kan masyanak. Tapi nanawan mo tenti lalaki anak kasikug kan ko na, tatang. Ay, Anya, apay asikati makonsensya. Isu ko maa, ta nagaramid nga ron iti kalokwan. Lipatam day dya babae. Sinamon. wan anak ko, sinamon. Manangalilaw mo't gayam day jayana. Kunam no asino akasisingputan, kan kaumaan a babae. At damat gayam ilumlumeng na. Sinamon. Anya nga taman ng tipa gada ito babae. Tao mauawag na. Hello? Adaak dito ospital, Bani. Naalisaw na. Ha? No may nagsarungkaran. Pagyamanak. Ngam na ginakon kaya't ang makita. Awanin ti maramita. Basta ay ayatan ka, Bani. Yana. Nakasagana ka mong sulniti, tinagkurangakan ka. Pakawanin na kuma. Kaya't ka makita kan makasalita. Sa dinong ospital ti ayan mo. Taumayak. Napanan man ang anak ta. Nagkuyog damanan na itinubyan na. Ay, anyan. Kung nakasinaan nan, sinublian naman ay. Ay, jak mo no anya tinakita na itiday chay a babae. Tadi na malipatan. Manipod na alisan, nagsinublian damanan. Nabayag mo nga main, nga da relasyon da. Wuna, ngam ti pagdanagak lakay. Ang mga nuulitin ng tumanan tinaramid na. Ti panang loko na iti anak ta. Nadanakam dyan anak ta. Makamumutin ano itulok na alukwan damanain. Binagbagaan tamutin. Awan ti pabasulan ng tao no bilang ulitin naman ang tinaramid akin ko ana. Agyamanak, Bani. Talaga nagtanok ka nga gayat. Awanan ti umartap iti kinasayaat mo at tao. Sapay la ko ma. Talinak ton paldaangin pa yana. Ikarik, Bani. Ay ayatan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyak ko. Nailaw anak laang idi. Agsubliak iti abroad into no maalawas. Iti sumaruno a panagbakasyon mo. Agkasartan ton. Ita ko man. Ngam atrasado mo ti aldaw. Sana bali. Pagsagsaganaan ta. Ken sana bali ta dan balay ta. Saan na problema ti pag naidan tanto into nagkasartan. Kumadani man ti panagbakasyon dyan nagtabakait. Wan nga road. Mga sawa mo't siguro. Hey, sapay la ko maa. No, awan man ti kalukwan nga inaramid dayjay. Ayana. Ay, adda ngamin kam malijay anak takag. Adayo dito'y balay tinang ipatakderanda iti balay da. Tano adda ko malaeng iti asidag, mabantayan ta ti agbalin a manugang ta. Makita ta amin agaraw ken aramiden na. Buwan nga ron. Tirigat na kat adayo met ti lugar tayo iti ayan ti balay da. Kasano ngay mabantayan ta. Malaksid no ilako da. Tagumatang da iti sabali a balay dito'y lugar tayaw. Uray nak ha. Taapaman na makaawid ak dita Pilipinas kat agkasartan yan ha. Kaano nga ron ti panagawid mo, Bani? Basta itaabulan. Magagaranak nga ro din nga agawid yan ha. Sige nga ron. Urayan ka, Bani. Bye. Hello. Ilintip nan. Apa yakas jay? Ada ita, ada akon dito. Agtuktuk akon. Maklat-lakit din yan ha. Tadi na mo ti isasangpot ko ita.
Sino ka kadi? Ha? Siyak ni Bani, sir. Ti aking balay dito ay. Sika, sir. Sino ka? Siyak ti kabarbaro ng akin kukuha iti na ito yung balay. Anya? Sir, kasano na pasamak da ita? Ginatang ko kaniya na da ito yung balay, sir. Anya? Adayta, naiblock ko ni Bani dito'y Facebook. Awanin ti pang kontakan na kanya. Sa bagay, awan ti rumbang apagbot nga. Ngamin, amok anasingpot ni Bani. Di naklakit di idarom day chay. Ay na, nagado ak kwarta da ito'y. Pangrugyak ngagnegosyo da ito'y. Yak ay ayaten ni Bani. Takwarta laang ti kinayat ko kenkwana. Iso adya kun agpakpakita pa'y kenkwana. Kat naawaga mo, day jay ababae, anak ka. Saan, nanang? In black nak iti Facebook. Anya, kat kasano nga rodaytan ngay. Idarom mo laang ang. Saan, nanang? Agruam day jay ababae. Ikam iti pagnakman na. Saan lanam na minsan ti panang loko na ka? Nanang. Idarom bukit din, anak ko. Masapol ang mabawim di naglakwan na iti balay mo. Baybayan nyo, nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamukan kwa na. Ay, nasingpot ngamin unay di anak tabakay. Ngam gapoy ti day taki nasingpot na. Abusuan matan day di babae. Agasam day ta. Nagrigrigatan ti anak ta day di abalay. Ngam linaklakan na tinangilako. Sana intaray ti kwarta naglakwan na. Talaga siguro akas di ti aramid day di babae. Timang luko iti pada na ataaw. Ay, masaya nga naklaang iti nagbambanugan piman di anak. Ay, uray siyak Sino nga iti sana masayangan? Kat nagdakil agatan ti pinangpaaramid da iti balay. Angem, awanan ti maramidan tayo. Tadimot kaya ti anak ta ti agdarawm. Rumbang kumaamay darum day di ababae. Ta sigurado. Ulitin nan tumanen ti mangluko iti pada na atao. Amangan no ad-adon tupay atao ti lukwan na no bilang laeng. Nagpintas ti nagatang ko alugan. Second hand, ngam napintas pa'y lang. Ay, masadutak ngagnegosyo. Iso nga inggatang ko langan itilugan di naglakwak iti balay ni Bani. Apay ngay, jakmat maiprenon tilugan. Sapay pasalog. Idumpar ko langan. Nadamag mo, tinapasamak iti da ijay ababae, anak ko. Wala nang. Natayan niya na. Ay, anyan. Kita man lang agpaiso ti biyag anya. Ay, nalabit, nakarman. Gapo iti madi nga aramid na. Nanang, tatang, aga-product manan. Dakdakkel ti sweldok iti pagilya na papanak. Ngamin, triple ti sigud a sweldok ti masweldok ijay. Kasta aya anak ko. Wala nang. Kat patsa ka makaurno ngak adagos iti pagbalay kung tumanan. Ala kita anak ko. Tamangan numaluko kan tumanan. Wen ka rod anak ka. Agandat ka tamangan numaiskam ka manain. Saan ang tatang, nanang? Adan nagnakmak. Amok ton tiar aramidak inton sumarono. Saan ako nabastag talaklatan iti sabali a tao. Nang runa, dumaipapan iti kwarta.
Di ka garami di ti dakas, tapnawan to ti pakadusaam. Kat di ka matbastag talag kiti sabali a tao, nang runa no saan mo nga amam mo. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingka agiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you, ha. Alamapan ka anak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na amapan agiskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat! Naimbaglakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Naimas ti mangan, nada sidaan. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa kamangan. Melody anak, pasensya kan ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaiskwela, nanang. Ay, anyang arod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't ngarod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga agiskwilawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho. Tapno makaurnong ta. Okay laeng kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. Addala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko.
Nagalas ti panagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaunan di ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaunan mi, kahit saan na nagsubli. Ay siya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwati ka sa pula ka babaunan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sir Jano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramidin na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, taawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wan, balasan ko. Ano kaya't yo ti kondisyon ko? Ngay karo yo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Ay, agyaman ako na'y kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day ang melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaid ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayaman o kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay akasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumikumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Ay, sige nga Rod, Mama. Sige, taneha daw peramidak. Bye. Bye, Mama. Aping ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Ha? Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay kadimadanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yo kanyak. Tapno awan maibagbagayo.
Saan man na day tabayan-bayan ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya tiawag ko kan kang agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni papak. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisinak. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanaykan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw, no sagmamanod kita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun 80 laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung aruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you, nanang, ha. Awan anyaman na anak ko. Basta agadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat no makalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to na pagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika. Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa. 35 tibado. Kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha, grabe kamat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anyapay di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Tasaan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo. Iso amamirmiraot kayo. Ha? Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga anarigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina. Tamairan ranod kayo iti kinabak ng ni papa.
Agraraman kayo at talaga. Ha! No siyakla ti mapatulok. Jak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagito abad-badom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Ited mo ka ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang. Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rot-rot itadyo kenkwana. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Ha? Masurunak kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Ay, makapa-stress mat ngaming tag-eskwela. Agadal ka kit di. Ano sa man Didak kumamat pilitan, Papa. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangitak iti nakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan? Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, Mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, Mama? Basta di mo ibagbaga. Sikala ang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni Papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, Mama! Papa, kuna ni Mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam no jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, Papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni Mama. Amo ka din ni Mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, Papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni Mama. Anya? Ha? Dayjayan ni Mama, Papa. Sino di kakibkibi na lalaki?
Dagiti awanan bain. Relax, Papa. Ang mga kaanak na anakagiddan na anagawid. Takatawnak sa lalaki akadwana. Diyak siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagiti awanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki layka. Apay anaaramid ni Mama tikas jay. Makaumotib agbiyaga. Nabartak kayo manan, Papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma akong nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin, subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintinom kayo manan agmay-maysa. Awan, sir, betibiyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na. Tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong niyaw. Agsubalit kaminto kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan timapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti panagturpos kon, Laika. Taapay pay lang. Kayat mo tagpasikat, tanakalpaskan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading hitak anak ko. Nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramatan ta. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kayat ko ti agadal mo nan. Awagam ti inam. Tayo ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talga na trabaho. Kayat ka tulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo. Kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo.
Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit asarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badanti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimuna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadali ti kalabas. Katagyaman na, tanag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi ka ti makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka na, papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Katno kasapulam di kwarta. Di ka kumaagbain nga umasidid kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman nakmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao. Nubak ng kaita, di mo namnamaan, abak ng kaitag na nayon. Nang runa no natangsit ka, itipadam a tao. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Lakay, nakaluto akon. Mamigat na yun. Kat ayabang nga rudan ti anak ta, tagigiddan tayon. Glenn, anak ko, bumangon ka ditan. Umay kanta mangantayon. Nanang, umayakon. Alam, mangantayon. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ha? Apay anagawid ka, Pido? Apay, awan ti trabaho yo? Ada, pinagawid nak jay boss mi. Anya, taapay, anyat makagapo. Ada sursuro ng aramidak. Ngam imbaga asana husto jay sursuro na. Hindi ko nakapungtot mo ten. Ay nalakay, namin anon nga imbagakan ka. Ano adda ipatrabaho daken ka, agtungpal ka. Nang runa ket iso ti bosyo. No awan tinasayat nga ibagam, panawan nak ditoy. Diyak kaya ti masersir mo na no kastoy anapudot ti ulok. Bakit? Anya, pinagawid da ni Pidong. Wala nang, isurusuro ka nung amin tibos na. Ngam sinintir na. Nakaungot tibos na, iso nga pinagawid da. Ay na, una yan ni Pidong. Day tati ka na yun ko nga ibaga idikan kwa na, ngamawan latamay. Wen nga rod nanang. No isuro da, ipilit na magtam muna. Sa dino nga itanti pagtrabahuan na, awanan na ha. Day tangarod ti parikot na ita nanang. Naimbag pa'y ada pari jun, kan pari dino. Taadalat ta pagtrabahuan da. Nala, husto lang day nga inarami da kan kwa na. Barang isaw ti pagnakman na. Apay nga ita ka lang. Sa dinong tinagapon nyo? Naggapo kami dya ayan da tataramon tatang. Inawis na kami itay kaninanang. Iso na pang kam nakipangan. Nakipangan? Apay, ada nag-birthday nga apo ko ni Tata Ramon. Awan, nagpapartida laeng. Thanksgiving day chay. Ha? Nagapit ngamin ni Tata Ramon itimula na aripolyo. Naranaan na tinangin a presyo.
Iso aday jay, nagpapartida. Nagsayatan ngay. Sapay naglawa ti garden ni Tataramaw. Ay sos, big time nga rod, no kasta. When ket no nagpartida iti do ababoy, kas pagyaman da. Day, si kamagam ti masabat ko, Pidong. Unta ta. Sa dinong iti pagtrab-trabaho ita. Ay, awan nga rod tata. Agsapsapulak, aging gaita. Awan pa yun nasa pulak. Ay, kasta. No, ang pagtrabaho mag-garden ka lagin, Ha? Nangin na ti preso tinatang ita. Isungag mula ka langan, Pidong. Uwan ko mga rod tata. Agam awan mo't pang kapital ka. Ay, sana parikot na ita. Mabalin ka nga umutang. Wano aglon ka. Mabalin mo may tagpa-supply. Ay, wansan niya. Awan gasat mo iti construction, ay mabalin nga dagasat mo iti panaggarden. Anya, aggarden kamat ko nam? Uwan ko ma. Iso day tati pampanunutek. Aggarden ka, ngam awan mo't pagpuunam no bilang. Ay, day tangarot ti parigot bakit. Anya nga tanong pa-supplyak ka ni Ante Teresa. Sigot a supplier da jay kahit. Ala, adakan ka day talakay. Ang panunutam anaimbag ang. Padasa ka mapan makisarita kan kuha na itong bigat. Ano niya ti mapagsaritaan may aggardinak langan. Bayam, tabukudan da pare dyan kan dino jay trabaho a pinanawak. Saan ngagbayag, papanawon matla jay bus dagi jay. Tasip-sip da ngamin. Ni, anya ka din day tangay bagbagam, Pidong. Pinupudno, mate. Hindi pinapanaw nak jay boss. Awan man lati ibagada nga isakit dak. Binaybayan daki di Imbis nga isakit dak, saan? Anya? Makamula ak tulaang. Kat maranak tinang ato a presyo. Huyo, kunak kadakwada Ay, kano kasta ti planom nga aggarden ka ako nam. Adakan ka day ta, anak ko. Wala nang. Kahit asino nga iti pagpasuplayam no bilang laang. Ni Ante Teresa, tasigod a supplier day jay. Ay, kawan no kasta nga rod, mapan mo kasaritan. Iti kasta, makarugi ka mutun. Nasaya at napanunot mo ti agmula ita, Pidong. Naging na ti presyo tinatang ita. Wan nga rod, Ante. Iso na lang taon mo't umdas a kapital ko. Iso nga ay mayak kada kayaw. Tagpasuplayak ko man mabalain. Ha? Di kayo madanagan. Numayat kayo mang supply kanyak, ipamaysak ti garden. Total, saan ako nga konstruksyon. Kasta ka di kaanakan. Ay kat nasaya at nga roda. Una, day talagayam, supplyan ka. Agyaman na ka, Ante. Awan anyaman na kaanakan. Igaod mo nga rod ti garden. Ipaay ko amin akasapulam. O anya, nakasaritam ka din ni Auntie Teresa. Wen, nagapuwa ka di balay da. Kat, anya nga itinagsaritaan nyo. Mayat ka di amang supply kan ka? Ay katuwan na. Kaanak-anak, paayan na ki din. Anya? Ay, inaklinisan di talon inton bigat. Iti kasta, makarugi akong ngagmula. O, adto'y ti bukal ti pipino nga imulam kaanakan. Agyaman na ka, Ante. Awan kayam, kano ka ngagmula? Itaalawas mo lang, Ante. Nakasaganan di pagmulaak. Nagbiitan kaanakan. Una, Ante. Nangaramin nga miniti basit akalapaw ko iti asidag di bangkag. Uno iti taltalon. Iso adyak nagaw-awid. Kanayon ti overtime ko, Ante. Nasaya at nga rod no kasta. Aywanam anaimbag tim ulam. Tainton makaapit ka. Huston to anangina ti pipino. Sika maganti masabat ko, Pido. Narapyan ka, Ay, unta ta. Naggapo ka di bangkag. Kasta ka, day. Talaga mo ta. Talaga ngayon kaid mo ti agmula. Unta ta. Tabarang maranaan mamay tinangina presyo. Wen. Ay, pumasyarak to man di bangkag mau no dawayak. Ay, katuna, tata. Pumasyar kay lata.
Apo, naglalang to timulam at pipino, pidaw. Wan tata, inasikasok iti husto. Ay ket, intun ano ka ngay ngagpadalaws. No kasano ka lang to timulam, adadamat alimbang to dagiti root. Wan nga ro tata. Angam, saan? Sana kang ngagpadalos. Alangan mo't akastanan ti root. Saan mo tata? Adda yes prek tapno mamimpinsan amatay dagiti root. Anya, ay amang ano maapiktaran dagiti mulam, narigatan. Saan tata? Nabayaga ko na gardinero. Iso nga amok lagi tirumbang amay yes spray. Nay, pare Ramon, nagkapwam. Ay, nagapuak man iti bangkag ni Pidong. Si Marong Kalak. Ay, Kastaya. ay na, naglalang to dagiti mulan na sika. Sigurado at sumampanay jay. Ay, sapay la kumaata kasta ngagpaisaw. Sa dino ngay may, ti papanamaray. Mapanak ko may jayan ni Pidong. Itulod ko ti abastuna. Ay kawun Ay na, nagmayat mo tantimula, manakaw. Naglalang taw. Uy nanang, inasikasok kami ni Tiustaw. Kanayon ko asibugan. Gaputa, danong ko nga ro tinang nang runa akasapulan ti pipinaw. Kahit kaano ka ngay nga agpadalaws, ta umayak tumulong. Sana nga agpadalos. Anya? Isupay paggastusan dahi agpadalos. Gumatang klangan iti may spray apang root tap na mamaminsan na lang. Amangan kit din umapiktaran tamulam. Nagpada kayong magkanitatara mo. Awan pa nagtalakyo ko kada tao. Kino nabayag ako nga gargar din. Iso nga amok ti pagsayatan ti mulak. Naku na ni nanang ang naglalang to kanon ti ruot iji ayan ti mulam. Anya nga tano ipadalos mo? Total, adumat dagiti ko kumarik amabalin atang danan. Di naksuruan bakit? Amok ter aramidak. Anya? Isupay paggasgastusan ti bagbagam. Ala, adangarod kan ka. Sa bagay, mulam matkit di Nasikamat gayam Pidong kaanakan. Wanante, umayak man mga laitikas no mabalay? Ay katuan apay kit din asaan. Manoti ka sa pulam. 5,000 ante. Igatan ko man iti abastaw. Kaya masapsapol ko iti garden. Ala, mabiit lang nga rod kaanakan. Tayalaan ka iti kwarta. Ne, nagsapa ka matan lakay. Nasipngat pa'y laang. Mapan ka ka din iji bangkag. Uy na, nas ka na may sprek ti ginatang ko nga agas. Sakbay nga ginate. Anya? Talaga agim matang ka iti i-spray? Uy, ala. Sigan di makamu iti anak mo tayo nakon. Apay ngay. Kaslain inot mo't nga giyel-yelo ti bulong dagiti mulak. Kaslag tinagbutin dagiti babasit abungo na. Ay sus, anya nga nga tati makagapaw. Diyay nga ta agas apang ruot nga inisprek. Naiapay nga Pidong. Anyat mapaspasama ka dagiti mulam. Agil-yelo mo dagiti pulongnan. Uwan nga ron tata. Day tati parikot ko ita. Amangan mo't no nag-spray ka ngagpaiso iti pang ruot. Uwan tata. Hanggang iti kanal na lang mait. Ay na ibagbagaken ka ama apiktaran at talaga ti mula no kas ti spray. Tata, iso nga ron nga ibagbagaken ka na saya at langin no mangayab ka iti agdalos. Total adamot mabalin nga ayaban tayo dito entayaw. Ay sosawa ng timulang Pidaw. Sapay naglalang tao. Manula alawasan ka, agapit ka. Sapay nagngina ti presyo ti pipino ita. Sayang. Apay akas ta tilangam anagawid lakay. Adda ka di parikot. Ay. Apay. Parikot ko dagiti mulak. Ngamin, ininot mo tin agtinag dagiti bunga na. Anya? Sayang. No nagtungpalak ko may ising-singasing ni Tata Ramon. Nalabit asana kasi tinapasama ka dagiti mulak. Ay na, daytan ti bagbagami kin ni nanang. Ngam di kamot ngamin dimngag. Idi ibagbagakkan ka, kunam anabayag kan nga aggargarden. Amom amin ti pagsayaatan ti mulam. Bakit? Ita parikot mo daytan.
Sapay manon aribo ti gastos mo ijay. Imbag kumamot no bukod mo agastos. Ngam saan mo, tada supplier mo. Kahit anya ngay itan pedong. Ibagbagami ngamin kan ka, idi ang mga yab kalaangan ni Dagdalos. Ngam ay na, agpakalain ka mga ngamin. Anya ngay itan ti rupam kan ni Auntie Materesa. Nudim ngag ka kumakadagiti singasing ti tataw. Nalabay saan anatay ti mulam. Dayta nga ron ti pampanunuto kita. Agbabawi ak nanang. Ay, anya nga ron ngay. Nakunam mo ta nabayag kan nga gargar din. Kat amo maamin taramidam. Awan na talagang dagiti mulak bakit? Awan nagmamaayan na. Lakay. Manun alawa sa jak nagparparang ijayan dan ti Teresa. Siguradong umay da ijay. Kat, anya ngay nga rod. Sangom Jak mo tiramida kita. Namnamain lakit din ang ti Teresa nga umadanin ti panagapit ko. Ibagam kan kwa na ti pudno. Itikas na. Nalaglag ang tiriknam. Di mo kumamanin ikalintagan ti ammom. Ha? Auntie Teresa? Oh, kumusta ka, anakan? Makumikom kan sa launay kadagiti mulam. Iso adi ka matan imimay ije balay. Ha? Kat kasanungay, nag-first gather ka ka din. Ha? Kwa, auntie, saan? Ha? Kwa ngamin, awan nagmamayan dagiti mulak. Ininot mo na nagtinag dagiti bunga na, aging gaan na tayo tipon na. Anya, kasano ana pasamak day ka? Nag-spray ak iti pangruotan te. Ngam napiktaran mo tan tipon dagiti mulak. Ay unay matan pitong. Namnamaak lakit din nga agapit kaitan. Ngam awan mat gayam. Pasinsyante. Aklo nakabasol ko. Ado dagiti mangimbagbaga iti nasayat nga aramidak. Nga ipadalos ko kanulangan. Angin jak mo tinungpal. Taing kalintagak ti amok. Anya? Ang pasensya kayo nanti ha. No kaya't yaw, agmulak manan iti sa balay. Ay saanan, manggad kalaangan iti sa bali. Iti kasta, mabayadam ti utang mo kanyak. Dakkel agatad tinabusbus mo kadagiti mulam. Ninamnamak nga agdubli ti gastos, ngam saan mo't gayam. Ay, makapaupay ka, pitong. Oh, aday na. Agsubli ka manan kas construction worker. Ay, bakit? Agtrabaho ka tapno mabayadam ti utang mo kin ni Auntie Teresa. Bukod mo nga utang dayjay. Isu abukudam abayadan. Ay, tulungan na kumamata bakit? Jak mabayadan dayjay iti unag ti upat a bulan. Adang amin porsyento na. No dim nga ka kumangamin, di awan ko matikas na parikot mo ita. Ha? Iso nga ita, agsubli ka manan iti sigod at trabahom. Sapay kumata no anyaman ti isuro da, agpaisuro ka. Ngamin, no ikalintagam ti ammom nga oray saan ahusto, isarsarak mula ang tibagim iti pakaisag makam. No di mo kaya ti paisuro, di kanto umasenso. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, di to'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Danica, umay ka. Dumagas tapay dita restaurant. Okay.
Inta dumawat iti kwarta ni Papa. Tagpasyar ta madamdama. Apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naimbaglakit din, tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na. Balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di saan ang naimot. Naparabor ni Papa. Wan nga rod. Nadlaw ko day takin kwa na. Saan ang naimot? No nya tikid dawam, itid na adagos kan ka. Siyempre, patpat ganak ngamin unay ti amat, Danica. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Aday di opisina na, ma'am. Okay. Thanks. Umay ka, Danica. Okay. Ngap si kansalat ng tisumber kita yan ni Papa. Mabainak magpakita. Anya ko matipagpainaw. Kat sigod mat ngong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duatang agpakita kin ni Papa. Tapno palubusan nak ngagpasyal intong malam. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan, Papa. Adtoy, war tayo adwaday ta. Agyaman nak, Papa. Ilibre mat ni Danica, iya. Wan, Papa. Areglado. Awan kayo marudan, katanya't orasan. Mala daw kayo ni klase yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumrek ka. Talaga sumrekak. Apaya di mo sungsungbatan ti cellphone mo. Pasensya kan, busy ya. Kasta ka na yun ti bagbagam. Busy! Ho! No kasta? Nobya ni Papam day siya babae, Rose? Wan, friend. Apera day je anobya na. Kanayon da nga agapa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da, inton kwan, okay da manan. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agapa da manan. Hay, away bati da adwa. Jak kursunada ti ugali ni Nanay Joan, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mama man niya. Wan nga rod, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lang kat nga rodan. Ay, sorry friend Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na tayo di mamam. Italangan na kinobya ni Papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kin ni Papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wen, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso nada ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman nak, Papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend? Danica, iha. Congratulations, matkan ka. Agyaman nak, sir. Anya, sir. Tatakon nam kanya. Takas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo, ti panaggraduaryon adwa. Oh, nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa'y lang agaw-awid ije probinsyayo, ha? Ngam, adda ni tatang ko. Ikuyog mo ti amam, tapno maam-am mo mimat. Ay na, mababay na kanakaw. Pasig ababak ng tisa nga iliyaw, itigayem mau. Di ka agbabain, tatang. Urebak ng daros, saan da mata pobre. Nagsisingpet da.
Oy, nayadan nyo ti mga nubing, ha? Diyak kaya't nga da makitak awara iti swelo. Dali, madam. Dayjay siguro ti asawa ni Sir Dinis. Saan tatang? Nobya na pailaang. Saan da pa ang nagkasar? Kasta? Wen tatang. Kasta dayta. Stricto at talaga. Ay, kasta'y sumit ti bumalayan. O, Dani ka, tumulong ka mat nga trabaho, ah. Ha? Wen, ma'am. Laglagi pa, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho, ah. Saan aga po taad na dagiti babawnan kat senyorita kamutan. Wen, ma'am. Juan, anya ka kadi. Dani ka iya. Tata, mangan kayo pa'y. Di kag babain. Pasensya kay lakumahan. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Juan, mapantay ti silid. Panawan da kayo pa'y. Kasta kakit dia. Kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Wen, iso abay-bayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya at ay nanakaw. Wen, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho ako iti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos sa nakaw. Ika gumaakton ti makastrag iti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakita? Nakita ti pa nagkuyog yo. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Apay nga ro da nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayano ag holding hands dagiti ag gayam, Dennis. Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat kong aramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. Haniya. Kwarta man kit di. Pamusaram, iti kwarta. Paglalakim? Anya. Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha? Sinaan kan tupay. Haniya. Ha? Amo ka. Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, tikonam, at dapay ayam mangayat itikaskan ka, laklakayan. Hoy, Dennis, kita umot tarupam ah. Tirupa taadua. Ha? Ag katawanan tangag paiso, ngum adayo nga ubing tilangak ngum sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwartam man kunak, tadagatangak. Awan kwartak. Ada nangaramahtak. Pasit langan, tinabati. Talaga karkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kita man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti kasapulak. Isong agsinatan. Makamuka, nukas ti pangedeng mo. Ay na, no ti konamkat at dapay lamangayat kan ka. Pulos! Laklakayan kan. Iso ano siyak tisika. Itad mo tinawdawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan. Latingitek. Ngem awan maitad ko. Nukasta, nag-break kayo kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ay. Siyak tinang i-break. Ang amo, kadi namat lakabailan ti panagsinami. Iso asigurado akamatan nakto day chay. Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kuana. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payag gwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kuana ngay. Ay, di mo maibagati kasta, amiga. Tadamat na kita'y pangit ang napigsa ti karismana. Depende yan sa diskarte. Ha? No adaman mailawan ang mga yatkan kuana. Dagitay padak ababakat. Wano babakat paingam iti siya.
amiga. Naminano na di mawatak iti kwarta kan kwa na. Ngampulos nga awan inted na kanyak. Iso asinina ako na. Tawan matlat maghimulak kan kwa na. Oh, Rose, nakaawag ka mat. Danica, agaw-awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo ka no. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Kasta ka di. Kat ti kayat na, datati ka doon na. Kat, TGF na nga'y. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang arod. Diyaka mo, ngam nag-break dansan. Ha? Ag-ready ka na? Tamadamdama na ang dagasandakan kini Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit di taison amis mo ti mga wiskada tanga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamat friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, aguro talaga pa Kurang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayan ka ni Papam. Sandan ka. Ipapas na ti ag-enjoy. Hindi ka sama tagan-enjoy. Hindi sama dominom. Nabartag kayon, friend. Senpai. Mabit lang ha. Anak mo nagsian. Ay, ala, anyay, di mon kabalan ti bagim. Maulo ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Tulad na kita. Kaya dami ka, please. Kaya tulad ang matulong. Sige, titulbog tilugan, adakan ni Papam. Papanan niyo to. Ay, ijikot siya sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Umay, makatuturo ka pa. Di yun samat ka ba ulan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Gagawin tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yu kabalan ta agmaneho. Iturog yu pa ilang ditilugan. Madamdama tayo nga agawid. Maulawa ka talaga. Isatag ko pa ilay di abangam, Danica. Sorry. Okay lang, sir. Payakas to'y matantiriknak. Kaslakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, jak maawatan tiriknak. Rose, mabalin ti umay? Oh, Danica, friend. Sumra ka. Naimbag man ta nakapasyar ka. Ni Papam, anda ka di? Ada iti silad na. Jak amo na anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat ka da kayo kin ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kin ni Papa, Danica. Sir Dennis, di ka matan uminom. Da kaya tindag bartag. Tapno damang bantay kada kayo ko ni Rose, Danica. Ha? Napilitan akla na ginumidi. Gapo iti sakit tinakam ko ni Joan. Papa! Danica! O may kayo, sana na. Ala, nabarta ka ni Rose, Uy sir. nga Rod. Ang mabalin ka diya din ako nawagan iti sir. Tata ko namlatan. Sige, tata. Pakawanan na ko, Danica. Ang jak makaid na. Aging nga jak maipod no tiriknakan ka. Agayatakan kan. Sorry. Sabay ko mata di nakagura. Amo nga wan tinamnamakan ka. Takas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitisi ka. Ang magpudnuwak lata. Tadya kabalan nga ilimad tipod no amarikriknak.
Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Agpaiso, dane ka. Wen, ay-ayatan ka mat. Sigurado ka, Danica? Agayat ka kin ni Papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen, Rose. Ni papam ti nakakita kiti sapsapula kiti may sa lalaki. Naanos, man nakaawat, kan siyempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni Papa aparakan ka? Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka na yun kanya. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yu kin ni Papa? Agkasar kamin iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bagik, amiga. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanya. Tapay akas tuhoy. Agpada ta, Ngamay, bakit tamat ngaminan? Asin ko mga ti mangayat kadata? Man-manumaten ti lalakay di ti lugar tayo, tanat natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkaduan, amiga. Sayang, jakla ko man sininsinaan idi ni Dennis. Aywan, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan dabag ko kan kuana. Ngam planok ti agsublikan kuana. Isama panak ijay lugar da. Naimbag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyal. Sumrek ka. Agyamanak, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One, sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan ka gaya may di kasarmi. Agasawa kami kanindani ka. Anya, nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danidad mo, ubing kayam tinaasawam. Agyamanak, Joan. Ay, pakawanan na kuma no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbag paikan ka, tanakasarak ka iti katakunay-nay mo iti biyag. Iso timpa iti Diyos ni Dani ka kanyak, Joan. Gatsi ka, kumusta? Asino ti asawam ita? Awan. Saan akong nga agbayag, Dennis? Adapay gayam papanak. Nagbiit kan? Agmerienda ka pa yan. Ay, isahanan. Agdardarasak ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aklaangan. Di kagsao iti pakasairan ti padam a tao. Tadi mamutigasat ti tunggal maysa iti masakbayan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam.
Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Titao. Kasanuday tan anak ko. Kanayon kumot nga ipalagip kan ka nga agadal ka na imbag. Ang anya nga itinaramid mo. Kasanaon ti panagadal mo. Sumarda nga pa lang, tata. Ituloy kong tulangan apaman amay pasngay ko ti anak mi kini Dennis. Mala, ipasyar mo ntaw ti kaayan-ayat mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Uwan, tata. Umay kamin to kini Dennis. Dines baraok. Anya ti plano yu iti anak ko. Duwala nga natawan. Makaturpos ko man ti kakaisuno nga anak ko. Ang masikug magaya main. Tata, hindi kay madanagan. Takalpasan ti panagpas ngay ni kasi. Ituloy nantun ti agadal. Ay, nasaya at ano kasta. Gamin sayang ma tinarugyan na. Ngam tata, nagsaritaan min kan ni kasi ti maipapan iti panagkalay sa mi. Ket nakunana, ano manugot kayo? Agkasar kamin. Ha? Ay ayatek ti anak yo tata. Di kay madanagan, tadyak to pasakitan. Ken kang runahan ti amin. Jak to baybayan, tatang. Anya, masikaw di putot ni Romeo. Wen ka numaray. Kasta mo ti damag dito'y purok tayaw. Kasta ka day, ha? Imina talaga day di ababaay, sumayag. Ha? Kahit pudno mamaray, kita ni nanang na, nakitaray iti sabali alalakay. Ay, agpada da iti anak na. Sayang, imbes nga i-guide na ti agadal, ay saan man, inununa na mo ti gatel na, akas iti inana. Mare. Ay, imbaglaangan tasan akas jay ni Beyang anak kao, igagaid na ti agadal. Gaputaan mo na ti rigat may amang papaadal kan kwa na. Ay kay, asino ngay nga ti ama jay sikog na. Taga-kabangibang sa kano nga ilay. Anya, ay katimbag ano ikalay sada. Tano saan ay saus, naspak ti raya-raya. Nay, rabeng, ngamapay ng awan pailaang ni manang mau anak kao. Kanayon mo't amarab yan, nanang. Sa dino nga tamanin ay atinapnapanan day di amanang mau. Siguro. Kadwa naman ang dagiti gagayim na. Isumot ti kanayon nga ibagana, tunggal damagan ni tatang. Kat nasaya at nga rud no dagiti gagayim na ti kadwa na. Ha, maamuak lang at the boyfriend nagsaga na kanyak. Aw, apay akanayon kamutan amarabyan si Kabeya. Ha? Adda ka di boyfriend mo, iso akanayon ka amarabyan. Amangan kidim at numakidedit kan. Ha? Saan nanang? Nagpasyar kami laang kadagiti gagayim ko. Kan may sa awan boyfriend ko. Nasayat nga rod no kasta. Kitaam ni kasi akasadaram. Masikaw. Ha? Masikog? Wan, nasikugan, tanasapa na ki boyfriend, sayo mga main. Ni, kasanon nga ti panagadal na nanang. Ay kat kapilita na sumarda nga. Anyapay nga Iso aday tati kita umanak ka. Pang-aasim tay gaud mo ti agadal. Maamuak lang at the boyfriend mo, makita mo. Nakasarita ko ni tatang mo kasi. Kasta ka di? Kumusta ti panagsarita yo? Saan ka di anak kaungat kan ka ti amat? Saan? Kinapudno na. Nariknak ti kinasingpet ti amam. Imanugot adagos iti imbagak ng kalaysatan. Kasta ka di? Ay naimbaglakit din. Nakaragragsakak. Inton bigat. Agawid na kay lugar mi. Kasaritak na mamakan pa pa. Ibagak nga umaydan. Tapno mapagsasaritaan tayo ti panagkasarta. O sige, mayatak iti dayta, Dennis. Anak kaw,
Napagsasaritaan men kadagiti naganak ni Dines. Akalpasan ti panagpas nga imaw. Ituloy mo kanaw ti agadal. Wan tatang. Naku na, ti ina ni Dines nga isuntok kanaw ti mga weri ti agbaling nga apo ko may. Nagsingpot at talaga ti ina ni Dennis. Awan makunakan ko na tatang. Wow, nanakaw. Iso kanayon ka kumamat anasaya at kadakwada Anya, agkasaran ni Kasay ko na maray. Wen kumare. Kasta mo ti imbaga kanyak ni kakarumyo idi na minsan nga aldaw. Kasta kaday. Siguro, bak nang dyan nakasikog kwa na niya. Diya mo Ay, una yan na dyan nga anak ni Marinida. Haha, 20 pa lang titawan na ng ikalaysadan. Siguro, nagkalaysada agawid ni Marinida. Wen siguro amaray. Ay, nagubingan pa ilaang ngam nakiasawan. Ha, sayat a babae. Kanya nga rod nga no kasta talaga tigasat na. Narigat agsaw iti negatibo mare. Ha? Nang runa ka dama babae nga anak tayo. Isuan na saysaya at nagulimag tayo latan. Apay akas tati lang ang anak kaw. Ada parikaw. Awan tatang. Pampanunutek lang amin tinangag ko itay limabasak ijay tersena ni Nana Suping. Apay anak. Siyak ti pagsasaritaan da ijay tatang. Okay lang. Pudnomat ngamin. Nasapaak ang nagpasikog. Basol ko mat ngamin tatang. Ay, andyan ti pada at taaw. Ang bayamon. Tinapatag awan dakes ngar aramidem kadakwada. Dumteng to ti aldaw ama amiris dati kasjay nga ibagbagada maipapanken ka. Wan tatang. Di kayagdanag. Saan ko nga ugali ta agimula iti sakit tinakam iti padak at tao. Nay, tangat rabiain. Ngumawan pa'y lang ni Bea. Sa dino nga tamanan tinapnapananday siya nga anak ka. Sinalbagkit de. Jakla pampanunod. Nabartek ka, Bea. Abay ko man na nabartek jak magdumaw daw at iti kwarta nga ibartek ko kada kayo. Alay ko. Kano pa'y anasursurom tinaginaw ma? Kan apay akasta ti panagsongsong bat mo kanya ka? Sige! Tung pandak pa'y. Aging ka madatal ti rupak. Amin kayo matkat. Kasta ti paglaingan nyo. Agpapada kayo amin. Anya. Abay anak ko na maaparikot mo ti anak mo maray. Ay, wan maray. Gaputakan ayon meten nga agbartek. Ha? Kanayon ko nga ibagakan kwa na. Ano adda parikot na. Ibaga na kanyak. Gamtunggal agdamagak. Awan ko na namag. Ay, mapiktaran ti panagadal na ano kasta. Ay, wan nga ron maray. Dayta ti pampanunutag. Duwalaangan atawan agturpusan. Angam kasya matar aramidan na. Baliiwam ako maray. Amangan kit dimot no adda parikot na adi na maibagakan ka. Aw, apay ngagsangsangit ka si Kabeya. Nanang. Apay ngagsangsangit ka kunak. Diyak ka mo no kasano nga ibagak na ito kada kayo. 2 bulanan nga ilimlimat ko na ito eh. Anya. Masikukak nanang. Anya! Pagawanan ko ma. Impagarup ko lakit din nga igagaad mo ti panagadal mau. Ngam saan mo't gayam. Duwalangan atawan agtorpos kan ngam anyak inaramid mau. Nagpasikog ka. Ala, pumanaw kay ti sangaw. Pangaasim beya. Pumanaw kay ti sangaw. Tamangan no anya taramidakan ka. Pumanaw kan!
Anya ti planom ita. Nanang, Ayapam ti boyfriend mo dito balay. Takasarita may kinitatang ma. pagkawanandak kumamanan. Ngam awan ti maiparang ko kada kayo nga ama to'y sikog ko. Anya! Kinapudno na. Data ti makagapuno apa yan nagbarbarta kakiti kalabas. Gapoy tinamwak ajak ni namnama. Anyat kayat mo asawan. Inayat ko ni Clyde. Inted ko ti amin kan kuana. Ngam naladawon ti amin idinamok nga dagayang pamilyana. Anya! Unay kakit din. Di ka na nagpampanunutan, Beya. Ay, unay ka na nakaw! Nay, si kamot gayam kumare. Ay, pumayak man pala dito'y balay kumare. Agpalami isak man pay. Apa yan? Kasla kanayo na napudot ti ulom. Ay, wan maray. Jakam mo no anya ti aramidag. Agkakanat ti parikot ka. Hay, Jaklay pagarop. At ti ama ti sikog ni Beya kat pamilya dumat gaya man. anya? Dahita ti pudno maray. Iso nga. Ay, matayak iti konsumisyon maray. Ay, unay mutten di anak mo. Apay ngay akastamot ng ti inaramid na. Naki-boyfriend lang arudan. At dapay asawa na. Wan nga ron maray. Kaslasaan nga agpampanunot. Iso ajak kasarsarita. Amang ano anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Gapoy tinalabos apong totkaw. Anya? Ay na, daytan ti bagbagak kan ka kumare. Idini ka si tinagsikog, kasta una iti panang chis-chis mismo kan kuana. Anya nga ita? Naimbagpaikat kan ni kasi taing kasarda. Agam tanak bungay. Ay, isoan narigat agsasao iti sana nasayaat. Nang runak at babae dagiti anak ta. Ay, mare. Kumusta ti balik eskwela anak kaw? Nasaya at lang tamang tatang. Iso na lang. Ta medyo maikawa at. Gapo iti makatawan ang panagsardeng ko. Kastaya. Malado sam. Mukha ka ba ilamday ta? Saan lang nga para kan kaday ta? No dikit para iti anak yo. Wan tatang. Aywan gayam. Damag ko ama si kano ni Bea. Jay anak ngayon ni Auntie Luisa. Kastaya. Wan tatang. Iso matiag dinamag dito ayan tayo. Ngam, kisaan anasaya at anangag ko. Pamilyado ka nung mati ama jay sikog na. Anya? Ay, kaasimat ni Bea. Nay, si Kamay ti masabat kaw, Kaka Luisa. Ay uwan kaka. Nah, kasla kawas mo day ta imut mau. Wan, kawas ti masikaw. Napanak gimatang iti kawas ni Bea kaka. Ay, kasta. Kinapudno na. Tunggal masabat kayo. Bakarik na ak iti baen. Gapo iti nalabas. Apan nagsasaok iti may papan iti anak mo. Pakawanan na kumakaka. Amok ang napasakitak idini kasi. Kastamutin kan ka. Angam na amiris ko itan. Asaan anasaya at dagijay nga imbagbagak. Nang ruuna ket ti anak kumeten ti makapadpadas iti kas iti napadasan iti ti anak mo. Naimbagpay kinni kasi taing kasarda. Ngam ti anak kaw. Masikaw nga awan met maiparang na nga ama ti sikog na. Naimbag kapay kasi. Adda asawam akaduam amang padakkel iti anak yo. Ngam siya kag may saa. Ay, anya ngay ngarot kat adaditan. Awatam tinagbanagam. Aywanam kit diti sikog mo.
Ay, wan matkit di Ngam nasakita na kiti husto. Inayat ko iti kastaunay tinubyok. Gaputan ni namnama kada kami aging gatinggana. Ngam saan matgayam. Naladawan ti amin idinamwak nga dagayam asawa kun anak na. Bay, Naimbag ka pa'y. Tauray na sapa na ki asawa ka. Tinakderan na ka ti ama ti anak mo. day tati pagyamanak unay. Gaputan na pudnumot ni Dennis kanyak. Kat ita, iso pa yun ti mangipapaay kadagiti amin na kasapulak iti panagadal ko. Ay na, naggasat ka talaga kasi. Apalan ka launay. Day, kasay, nagkapuam. Nagapuak iti pagadalan nana. Ngam di magasak biit iti balayo. Sinarong karak ni Bea. Ha, kasta ka day. Kasay balasang ko. Ay na, pasensya ka kuman kadagiti na isaw-sawang ko kun kay ti kalabas. Amaw, napasakitak tirignam. Saan laanam na minsan. Ha? Kinapudno na, tunggal masabat ka. Mababay na, gapu iti panaglablabos ko idikan ka. Amaw, nasakitin na akong bukanyak. Gapu ta pinababainan ka pa'y iti kaaduan. Angam ita, nakarkaro tinapasabak iti anak ko. Ay na anti, saan yun apanunutin day jay. Tinaskan, kat aywanan na tisikog na. Kasi, anya na kita imot mo. Nagdadakkel mo tabag. Kwa, baby dress dagitoy, Bea. Kandad dumapay nga usaran ti maladaga. Ha? Imbagla saan yun agatangan. Nadalos dagitoy. Inlabak sakbay nga inyag ko. Ay na, agyaman ako unay kasi. Dakkel at tulong daytoy para kada kami. Awan anyaman na, Bea. Amok tirigat tikaskan kang agdadamo nga agsikog. Ay na, agyaman kami launay balasang ko. Pudno ti ko na ni Bea. Dakkel atulong para kada kami da itaw. Ngamen, uray kawusla ang ti Bebe. Nanginaitan apanawan. Pudno day tanti. Iso nga inyag kunda kita. Imbagla ang makatulong. No may tibkol ti pada matao, tulungam at tumakder, tapno makabangon. Di mo katawaan, wan uyawan, tama nga nagsublikan ka dagita, nga ar-aramidam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.